a spiritual home or a place you can fellowship every Sunday? A place that is accommodative to your family and children? Look no further. Join us this Sunday with Apostle Nanda at Prayer Center Midrand. The time is 8 a.m. to 10 a.m. The address is 519 New Pen Crescent, Halfway House, Palms Office Park, Midrand. For more information, contact 076 1045 863 or 084 711 0060. Or visit us on Facebook, Instagram, and X at Pastor Nanda Ministries. Come and experience God's power in His Word as Christ is revealed. Siyabingelela egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Sibonga kakhulu bazalwane bami. uNkulunkulu ke anigcine njalo anibusise ngegama lika Jesu Kristu. Amen. Mfundisi, sicela uvulele kumkhuleko mfundisi. Sengihlezi ngivula ishow yami ngumkhuleko. Ngicela ukuvulelwa iGuest namhlanje. Siyabonga. Baba wethu ongcwele egameni lika Jesu siyabonga. SinoNkulunkulu ongwedwa asinayo omunye. Uma kuthutha wena kuthutha ukuphila Nkosi nelungelo lokuphila kahle nenhlala kahle yethu sikunikeza udumo siyabonga kusukela empumalanga kuyentshonalanga eningizimu yes Lord uNkulunkulu inqobo uthe umlayeza ufinyelele yonke indawo nalona ke Nkosi Jesu awuthinta umlaleli nombukele ekhaya nolimi Nkosi Jesu umoya wakho interpret kwabangezwa baqonda ukuthi ufunani udumo lonke aluze kuwe ngoJesu Inkosi. Amen. Amen. Babutanda. Amen. Niyaphila. Siyaphila. Sibonga kakhulu mfundisi kuhle kakhulu kuba nawe. Sibonga kakhulu kuba nawe. Lokusagcina kuloya nyaka. Asawaphela. Lokusagcina kuloya nyaka ngale episode yokugcina yethi eyishisa. Sibonga Jesu. Kodwa umuntu yamkhandele uthwani uvulela amanzi ngomsele. Wena uyakhandela izitha wena. Thina uvula amanzi ngomsele. Yangivulela amanzi ngomsele. Hey. Wazifaka nawo dakini. Athi ngena phakathi. Abathe kodwa ke kwasho ukuthi ke phela ke uma umuntu ohlezi umuntu ayikho into ongayenza. That is why uNkulunkulu wasenza singafani. Yes. Ishamawele uqobo khona la okungeka noma ngisho ukuthi kulabo lamawele ekuthiwa ama identical twins afana impela ngokubuka kodwa khona la okungafani kodwa lokho akwenzi ukuthi akusiyo amawele futhi ukuthi angazwani ngalokho so ke thina sihlupha lapho ke thina bazalwane uba khona la ngathi asizwani okanye asiboni khona ngendlela efanayo bese abanye benu bayishintsha lento bayenza ubutha kanti akumele kube njalo yazi ukuthi maningi ama theories akhona abanye bakholelwa ukuthi uJesu uyabuya abanye bakholelwa ukuthi uJesu akabuyi abanye bakholelwa ukuthi amabhuluka right abanye bakholelwa ukuthi amabhuluka awekho right kuningi in a Christian community kodwa iphutha singalenza bazalwane elokuthi sizondanela ukuthi asiboni ngokufana singayixoxa nje impela masiyixoxa hayi kuba ukuthi hayi cha mina ngimile kule yami hayi wena yakho leyo kodwa ke hayi cha leyo ukuthi manje seso faka ubutha hayi bazalwane sinayi common ground moyo ngcwele that's it nezwi yes moyo ngcwele nezwi that's a common ground lasihlangana khona that's it that is why nomunye if can bring his own perspective nomunye but when it comes to common ground izwi nomoya ngcwele futhi akusekho sekungali akukho yes phela uNkulunkulu uyifunge ngezwi uyifungile wathi thina sifunga okhokho yena ufunga izwi lakhe that is why ngisho kuthiwa siyaphikisana kodwa mase sifike ezwini hayi ke izwi sili final judge sekuba khona ufakazi ekugcineni phela moya ngcwele faith that is why bazalwane mfundisi ngikumemile yabona nje mina ngiyayithanda ingxoxo sike sathi kuyi-highlight kancane mfundisi ngifuna nje ukuthi before singene engxoxweni yethu ngathi mhla ka ngoMay ngithi inyanga 9 yes ngoMay inyanga ka5 I mean ngoMay mhla ka 24 May kube kuyiSaturday bazalwane inkosi makuhle enkosini inkosi mayithandile siyeza lapho eThekwini kanye nomfundisi uNtanda nabanye abafundisi besibili nabo khona lapha eThekwini ngomhla ka 24
May ngiyafisa nje mhlawumbe ikhathi kube la ko 10 ekseni kuze kuthi kushaya intambama sekudala sihlukene Yes. sizokwenza lapha sizoxoxa angifuni ukusheshe ngidisclose lesihloko ngoba ngifuna ukuthi nizwe izwela kodwa okay noma ngisidisclose kodwa ungavezi stand sakho for now isihloko lapha sithi umjolo uyisono na. It's a question. So sinama panel umfundisi uzobe ngenye ama panelists azobe khona lapha plazi abazalwane audience. So ngiyanimema official bazalwane ukuthi ake siyeni lapha ke sizoyixoxa yonke le ndaba. Sibeka ama emotions nje eceleni ke sizoxoxa nje phela. Ke sizoyixoxa nje kukuhle yonke into. Ubeka umono wakho and will be also taking some notes nama questions azobenzeka kuyi audience. Sizobe nokhona umpostoli makhathini bayamaza abaningi stand sakhe ukuthi uthini when it comes to oma relationship futhi kuthiwa yini umuntu my relationship coach counselor yes so besinaye umpostoli kunenye invitation engiyithumelile kuma gospel bahlazeka abantu abaningi stand sama gospel azobe khona lapha. It's gonna be awesome. So if you want to come 0788417844 i-address yalaphana it's 139 Victoria Embankment but ke sky confirm ke kodwa maningi amathuba sebese eavenue izobe ilaphana. Umjolo uyisono na uyisono angazi sizobona abaziyo ngawo mina ngijolo Antabona ukuthi under this topic so bese sibuka and some good ways of umzalwane to umshado. Yes. Ukuthi umzalwane the holy way of umshado or the holy way to umshado. Umzalwane ungena kanjani emshadweni? Okuyona indlela esithi noma indlela nje right. Yeah, indlela nje right. Futhi ikuphi la sike sithi khona ke manje you are regarded as umshadikazi. Yebo. Yeah. Siphe lesigaba lapho sisithi nje manje ushadile. So ziningi ihloko maningi ama subtopics esobe siwabuka under the topic ethi umjolo isono na. Don't miss out. Sibonane eThekwini. Mfundisi. Hey, ake sixoxe mfundisi. Ngeke ngasho ngathi ekuqaleni mangikhuluma ngezinto engafani abanye babuka ngendlela kodwa ukuthi kungasenzi ubutha lokho. Yes. Kwakhona even kwi-Christian community mfundisi izinto zihlukene ayifani. Yeah. Mfundisi, I just want to check la kuwe ekuthenini ukuthi when it comes to into yevangeli okanye ibandla kwenziwa yini ibandla lihlukane igaba kanje. Okay. Before lokho nje mfundisi ngicela ukudlulisa nanku umlayezo oqala. Cabanga ukuthi awukho politically ngikusho nje ngumfundisi. Kuno president engimthandayo la eAfrica abathi nguThero Ibrahim or Ibrahim Thero, let me say so, okay, if I'm not making mistake. Yeah. Ngiyamthanda kakhulu. Ngiyafisa kwaba kwazi ukufinyelela kuye bangidlulisela umlayezo ukuthi usemkhulekweni wami kwabanye bo president engibakhulekelayo. Usemncane una 35 years phethizwe lase Burkina Faso. Ngithanda indlela asebenza ngayo. Okay. Mina mangimbona ngizibone mina. Umuntu ebizwe uNkulunkulu khathalela imphefumulo. Khathalela abantu. Ngithandile kakhulu indlela asebenza ngayo ubeka abantu bezwela kubo kakhulu. I wish singaba no president abanjalo nabefundisi abanjalo. Abangazicabangeli ukunotha abacabangela abanye abantu. So ke nje uyingxenye abantu engibakhulekelayo futhi osemncane ngiyithanda leyo. Ramaphosa umkhulekeni. Ngithi he is among all presidents that I'm praying for, but he is the best president I like in Africa. Thero Ibrahim, your president. He's amongst the people that I'm praying for them. No, he's an old man when we are talking about Cyril Ramaphosa. I'm talking about a guy who's in the age of 35. The president, the youngest. And I'm an elderly to that person, about 10 years. He's very young when we talk about that person.
So he's a president. I like his motives of leading the country, even to help the community, the message at large when he spread it to his country, even what he's doing. He's tackling the most and the important parties. Pela, being a pastor doesn't mean you are stupid, you don't understand the economy. It doesn't mean that you don't know what is happening in the world. Even politics. Even politics, I know. But is it a good thing for Asabazalwane to be part of politics? Politics is a politic. If you are talking about that name, politics, it's a game. So I don't know how you can play a game if you are a Christian. But for me to be maybe an MK member, ANC member. So if you are saying politics, it's a game. So how can you play a game if you are a Christian? Because you might find yourself today sleeping in this side of politics, tomorrow you must change it to this side. So it depends. But when it comes to Christianity, and then this thing of being Christian, it's another case. It does not mean you are born again if you're a Christian, which means we are under the religion of Christianity. Salvation, it's another story. So these are the two things. Because if you are talking about Christian, you include Methodist, you include Catholic, you include Apostolic Faith Missions, Assembly, Ministries. That is a Christianity. But when it comes to salvation, that is another story. Mfundisi, yazi masuke sikhuluma ngoshembe, sikhuluma sikhuluma ngane mhlambe nje la masonto lamanye amadala, Shembe, ZCC. Ngiyibona ke sisizwe ngoba naye sihlukene kaningi. Ushembe I think uyena osamile noma naye mhlambe ehlukene kaningi, ehlukene naye. Sahlukene kodwa I think yena uhlukene kancane. ZCC na uhlukene kancane. But bese kuba khona nalamanye amasonto amadala kakhulu lamasonto emthetho. Bakuziwe insindisweni. Ihlukene kaningi insindiso. Kaningi. Yes, and yenza kahle. And futhi yenza kahle. Yebo. Thanda. Yini isizathu sokuhlukana kangaka? Asixoxe ngevangeli khona kuzoba lula. Yes. Inkolo ihlukene igaba ezo3. Okay. Yes. Number 1 enkolweni sinalento ebizwa ngokuthiwa introducewa ama missionaries. Ivangeli noma inkolo kokuqala ya introduce ama missionaries la eSouth Africa. Azange ba introduce isalvation noma insindiso, ba introduce ukusonta. Yes, ba introduce ukusonta. Ukusonta nepolitika akuhlukani. Umuntu osontayo uyapolitika, umuntu osontayo unamanga, umuntu osontayo unomona, umuntu osontayo uyeba. Ngizokuchaza ukuze mhlamba abantu bangabe nenkinga bakubona ukuthi kwenzeka kanjani. Yeah. Into yokuqala introducewa abamhlophe mabefika la babengalethanga ivangeli, babelethe ipolitiki, babelethe isonto. Okwesibili uNkulunkulu waletha isalvation. Okwesithathu before kwangena isalvation njengamanje sikulesigaba la kusebenza khona ibandla leprofesi likaMphiko uKristu. Lesithathu. Ngoko iBhayibheli sinalelo bandla ilona elidominant njengamanje ibandla likaMphiko uKristu. Linabaprofeti abaningi nabapostoli nabavangeli nabelusi kodwa i-high rank yakhona fanele bompostoli noma bomprofeti ukuze uqualify kulona leli bandla elikhona likaMphiko uKristu. Okay. So lelokuqala ivangeli mali lethwa ama missionaries ayene agenda ngalo. Ayethelishumayela kodwa engashumayeli ncimncimi iqiniso. That is why mabefika angikhulumela izwe lakithi South Africa iAfrica. Yeah. Ezweni lakithi masebefikile into oqala bayenza bafica abantu begqoka isikhumba lokho sithi leather. A genuine leather egqokwa abantu impahla engagugi. Yeah. Uma unamabhesha amathathu namabhesha amaningi. Unebhesha ongaligqoka ekhaya nebhesha lokuhamba nebhesha lomcimbi. Umama nesidwaba sigqoka ekhaya nesidwaba sokuya emcimbini nesidwaba sokuyosina makunemgidi. So kwabonakala ukuthi phakathi kwalento abazoyi-introduce eSouth Africa khona nobugebengu akulona ivangeli lodwa banane business phakathi. Ba-introduce idwedwe. Idwedwe mabe-introduce aba-introducer ekugqokeni ekhaya
ukuthi asikhumule empahla esiyigqokile yethu. Umuntu esengumKristu kufanele agqoke angabe sagqoka ibheshu, kufanele agqoke lezi impahla. That's number 1. Number 2, bayi-introduce enkonzweni. Ukuthi ukuze kwaze ukuthi usuyikholwa uselona iqaba kumele ube neuniform yesonto. Endoma abaningi abadala ogogo bebecela kobaba bungavani ube umKristu obukubeka isidwaba phansi bekuhlatshelwe imbuzi. Ngoba isidwaba usifakwa abantu basemzini awusigqoki nje uyigqokela isidwaba. So mase uzosibeka phansi isidwaba kumele na kanjani ukuthi kukhulunywe edlozini kushiya ukuthi ukhumula isidwaba manje. Then ke ngesikhathi bengena enkolweni babecela kobaba yayihambi yokhulunywa lento yokuthi umama usezoba likholwa akasezukuba yiqaba. So njobe ezoba likholwa nje usezogqoka impahla manje ezesonto nesidwaba akasezukusifaka. Isidwaba usezosifaka mayesina noma kunemicimbi ethize la ekhaya ngoba esedlozi isidwaba. Yes. Then ke inkolo yangena kanjalo izenza inkolo kanti isonto. Bayi-introduce ke. Uma bayi-introduce kabuhlungu bona mawuye emasontweni aba bayigqoka idwedwe esontweni eziblue. Bona bayifaka uniform. Hamba nje kube noma lephi isonto labelungu uzobona ukuthi this is was business. Abayigqoka uniform. Bayaswenka nje kahle mayigqoka ujini afaka iskipa sakhe namateku ayenkonzweni akagqoka okunye. But thina don't show for you. So lesikhathi bezakithi ba-introduce isonto nebusiness phakathi. Yingakho ke uma ungalandela ngobandlululo abantu ababebulala abantu ngesikhathi sobandlululo babesonta amabhunja ayebulala abantu kwakwama members ase Methodist Church, ase Dashi, ase Anglican Church, Baptist njalo ayesonta nje engamsaba uNkulunkulu. Kodwa esonta ngeSunday ehamba namaBhayibheli futhi mina ngisebenzile emajajini ngaba nenhlanhla. Ngawabona amabhuna ayaphuza abanogologo kuba nebhayi endlini yakhe la ephuza khona phuza mase buye esontweni. Umahubho abantu behubhela ukuthi babizwa ngama-terrorist ezweni labo kwakukhulunywa ngabantu ababuye esontweni abanye babephuma phakathi esontweni. There was a movie njengake ngayibuka behlebelana amabhuna ezophuma esontweni sekungena i-call ka-government ebabizayo ukuthi kuyaphuthuma kunezinto eziyingozi sekutholakala abantu abathize sebengena ezweni bayingozi bese bephuthuma. So labo bantu babesonta. That was the gospel introduced ama-missionary. Bayicabanga ke abantu ukuthi mawuneyivatho uyakholwa. Kanti ukuba neyivatho akwenza ikholo, kukwenza umsonti. That is why umuntu ethi mina ngihlonipha lezi idwedwe nje. Ngabe ngamshayile namhlanje lo. Ngihlonipha lezi idwedwe nje ngiyifakile. Yabona kuba ngafaka ngeuniform. Ngangimginqe phansi mina abantu delela ngempela ubani. Maye seyibekile idwedwe lezi wayigaxa bese ke yakhona ke. Ngithi angizobuza ukuthi kathi uthini izolo. Sengilale kahle ngayicabanga lento yakho neyivatho ngiyikhumulile khuluma ke lento ayikhuluma ngithi yabona ukuthi ukusonta lokho ababe-introduce wayekwazi ukuthi umuntu iviki lonke abe umuntu bese ngeSunday abe yikholo nababelungu bebenjalo bebe-treat abantu kabo babahlukumeze Sunday bese beba amakholwa ke nabo. That is the first gospel. So uNkulunkulu mayesezo-introduce igospel iBhayibheli selikhona ngoba abantu basizwa yibabelungu babafundisi babalekelela ukuthi bafunde balifunde iBhayibheli bakwazi ukulifunda bathe bangakwazi ukulifunda bathola iqiniso lokuphila manje waseka uNkulunkulu ehlisa ivangeli la eSouth Africa. That is why sinaleli ibandla elibizwa ngokuthiwa iAfrican Gospel. I think phambilini ngeke ngachaza ukuthi iAfrican Gospel akusilona igama labo. Abantu nje abasonto eAfrican Gospel abacabanga ukuthi igama lesonto labo lelo. Akusili igama labo lelo. No, akusili igama labo. Hayibo. Kune case kababo Chiliza yokusebenza kaNkulunkulu. Ibandla elivela ngaphandle lafika la kwakuyiFaith Mission. No Baptist. Amabandla abuya ngaphandle abuya ngaphesheya. Afika le South Africa. But iAfrican Gospel isungulwe la. Naleli bandla ekuthiwa iEthiopia lisungulwe la eAfrica. Okay. Yes. Naleli bandla ekuthiwa iFull Gospel lisungulwe la eSouth Africa. So ngesikhathi eqala ukusebenza uNkulunkulu esezembula kubantu la bokuzala umsinso wase South Africa. Yilawo babukuchiliza aba necase khona yokuthi
kubonakala amandla kaNkulunkulu esebenza ngendlela engajwayelekile. Ama missionary nawo awakazayibone lento. Umuntu oyeshaya izandla cishe abantu basegospel laba abancane bacathi style egospel ukushaya izandla. Egospel kwakade kusindiswa abantu beindlebe ngazi noma yawazi amaZulu la ayekekhe indlebe. Yebo kwakuthi makuhlatshelelwe egospel kushawa izandla kuze kugidwe. Uma ungathola nje abashumayeli abadala nabafundisi abadala wayithi mayesengene kahle emoyeni azagide umfundisi wakhona ahlabele impela azagide bese kusuka umuntu oyisishosha engabekwanga izandla uhlatshelele kukhale kuginqika umuntu phansi idemoni liphume onedliso liphume idliso icase kababuchiliza ke yaqala lapho then kwabizwa ama missionary ukuthi awazobona lento le ngoba ifani neyabo le abafike nayo le yenze enye into engaziwa ila ke afike khona ama missionary discover ukuthi no, this is an African gospel. We never saw such things in any country. This is the first place we discover something like this. It is an African gospel. Isuka lapho ukuthi ivangeli lama Africa leli. Ivangeli lase Africa. Yila kuNkulunkulu elethi insindiso ke eAfrica. Hayi ama missionary. Ngikhuluma sekuseyilethwa uNkulunkulu emva kokulethwa kwesonto. Then ke yaqala lapho ke into kaNkulunkulu ukubonakala ukuthi ingeyala. That is why mabe khuluma ngesonto nevangeli labelungu ngelungu balungile bangalithatha mabelifuna. But ivangeli linoNkulunkulu leqiniso liqale lapho. Sibuyele ku Faith Mission. Leli gama lithi Faith Mission akulona isonto. Akulona isonto. Kwakuyi mission yabapostoli. Kwakuyi mission yabapostoli. Apostolic Faith Revival, Apostolic Faith Mission, mission yabapostoli. Le uNkulunkulu ayebathume yona ebantwini. Kwakuqhutshwa yona noma kufika eSouth Africa. Then la befundisi base South Africa babungidi bathatha lapha. Bathatha imission baqhubeka nayo. That is why uNkulunkulu mayesebenza ngabo la ezweni lakubo kwaqala imangaliso mabethatha imission kaNkulunkulu ngoba sebelifunda iBhayibheli bathola lento ebeshunyelwa ilabantu ayikho. Nansi indaba la ilele khona and yabonakala practical uNkulunkulu esebenza. Hayi khulunywa itheory. Yes, yasebenza kama nje practical. That is why ke sihambe nathi sazalwa. Salibona lelivangeli ukuthi ayikona. Nkosi yami. Ikhona umonakalo wenzekile la olethwa ukusonta. Ngoba manje njengoba sikuleli ibandla lika Antichrist leli libusayo. Laba abantu abadala basakwazi ukukhonza. At all. Ngawuhamba wonke umhlaba obabheka. Banendawo abakhonza kuzo kufanele ubadudule angazi ngizothini. Kufanele kube nendawo la obahambisa khona bayokhonza. Abakhonzi noma because abafithi. Into enza abangafiti kuleli ibandla lika Satan leli likhona lika Antichrist ingoba izinto ezenziwa khona iphambana nezwi. Madoda. Lento ababeyifundisiwe ngoNkulunkulu ichithiwe. Yena bakwazi ukukhonza into ababeyitshelwe ngoNkulunkulu. So leli bandla lesibili livela lapho. Umuzwa ngefull gospel akulona igama lesonto. Akulona igama lesonto. Noma ngayokufunda lo msangano ofunde emaBhayibheli school lo sangene le wetheory. Akulona igama lesonto ukuthi full gospel. Ubaba uDuma yilunga laseBaptist. Uzale Baptist. Yes, ubaba uDuma uphuma eBaptist. Ubaba uNgidi uphuma eSwede. Uphuma eSwede kuleli bandle kwakuthiwa iAmerican Board. Uphuma lapha. Ilona sonto lakhe emakhulunywa ngesonto lakhe. So lamagama lawa akusikho ukuthi yibaba ababanini. No, ubaba uDuma uNkulunkulu indlela yasebenza ngayo eseBaptist. AmaBaptist nalamhlanje awakholelwa kuMoya oNgcwele. Angisho umlelo kwabakusho ngomlomo ngisho lokhu mina ngisho uMoya oNgcwele hayi uMoya oNgcwele lo oyiculo. Isho uMoya oNgcwele mina. Abakholelwa kuyena. Nami ngake ngacela ukwenza imvuselelo kwenye iBaptist bangitshela ukuthi bazongibekela iradio nengoma ezizokhala kungabe bikho abantu abaginqika phansi kungenzeki izinto abangayijwayele la ngabona isonto leli. So ubaba uDuma yimember yase Baptist. Ngesikhathi esetshenziswa uNkulunkulu kwenzeke imanga yila ubaba uDuma abaninkinga khona yokukhonza eBaptist.
okwathi maye sephuma kwasha abantu bathi nantiki ivangeli eligcwele Aish sekwenzeka imangaliso leli igama elithi full gospel lisuka lapho sekuphelelisiwe yebo ivangeli eliphelele ngoba lu half leli lase Baptist ngoba liphika umoya ongcwele ukusebenza aliphika umoya ongcwele liphika ukusebenza kamoya ongcwele namanje hambe yosona uyobabona eBaptist angibasabi mina isonto nje kufe wesonto leliyana namanje ngibasabi isonto nje leliyana elibhedelayo nje ngiyalazi so ke uthe uma uNkulunkulu ke sebenza ngaleyo ndlela kwafika ke la khona kuzaleka ifull gospel yazalwa kanjani ifull gospel yaseke iba khona then bonke ke labantu babeyisetshenziselwa uNkulunkulu sekudinga kubhala ama constitution nani amagama asebenze lapho because ugovernment obebuso bene department ekuthiwa yaka religious to monitor yonke into yamasonto amasonto ayemonithelwana ayemonithelwa inhlangano zezepolitiki zayihlupha ngoba zayibamba imihlangano mayibamba imihlangano ezinye zayigqoka ngisho uniform yesonto so mayibambe ama meeting nabefundisi babe ingxenye yokubona ukuhlukunyezwa komuntu omnyama so ima meeting ebanjelwe emasontweni basebethi abazigadi ukuthi akuwona yena ama political party lawa kwadinga kamasonto register ngoba ugovernment ngaleso sikhathi mayithola abantu abasonto abengena certificate kwakuyicala ngoba bazi ukuthi lenhlangano yani ehlanganiswe la aregister ke kwawumthetho abasemthethweni yonke indawo amabhuna yenza lokho yonke indawo ayenza leyo nto lomhlaba wonke ayenza njalo ukuba monitor kuze bababambe okay yes babenza njalo ngoba amanye nje ama politician mongo wabuza ukutshela ukuthi ama minute ngayibanjelwe emasontweni kube ngathi kuyasonto angisekubanjwe meeting nomfundisi ingxenye ingakho saba nabafundisi abayidingisweni ngoba kwakuphushwa le agenda khona futhi la esontweni so then ke kwaba yileyo nto ke eyenzakalayo so a register ka amasonto but akusiwa amagama amasonto lawo okay ukuwona amagama amasonto yila uNkulunkulu asebenza khona ke mase introducewa ivangeli uqobo lwalo la engesekho umuntu ongathi libuya phesheya ngoba ubaba uNgidu uzalwa la ubaba uBhengu uzalwa la ubaba uChilizi uzalwa la nabanye akusibo bona bodwa khona umfundisi omunye kuthiwa uStephen Jackson yena owashumayeza ubaba uBhengu okay yes washumayeza umlungu Stephen Jackson umlungu amshumayeza oyephethe ivangeli omlungu hayi labelungu bagcwele bobandlululo lapha mina ngiyile emasontweni obandlululo nganenhlanhla khona umfundisi okwafika wafika lapha kwi-platform yethu noma wayeseThekwini ke kodwa yes noma kwangasimina kodwa kwakungomunye umfowenu interview kodwa la kwi-platform yethu yes so ekhuluma ngomlando nje just a short background of i-African gospel so waveza ukuthi i-African gospel phakathi anti kababuchilizi yes so eveza ukuthi kuno umlungu yes wakwaba moderate yes moderate yes so eveza ukuthi ekuphambaneni kwabo khona izinto ezabenza baphambana wayesikahle kahle ipoint lakhe lalibheke khona wayeveza ekutheni ukuthi that is why African gospel ingenamlungu even today ngoba lento isukela how true is that it's true iqiniso impela lelo ukuthi bahlukana kwaba khona moderator ngokomlando womlungu lake laphathwa umlungu ngoba ubaba uChiliza wayengenandaba nomuntu ophathayo babuchiliza wayinendaba kaNkuluNkulu bachithwa yivangeli abelungu nawe uyababona nje bawujama ekholweni mawukhuluma nje ngabelungu yazi mina ngifuna ukukhohlisa mawungathola abelungu abakholwa mhlambe bevile ku 10,000 funela ubonge khona ngempela mawuthola nje abelungu kuthiwa bayakholwa serious bayakholwa 10,000 ungabonga ujama belungu bakuzokhona baba nje ujama bayela nje kosonto abelungu isikhathi esiningi abantu abasontayo ngoba bakhuliswa ngokusonta so uma sekufika ivangeli kwasho ukuthi liyabehlula ngoba ivangeli lehlukanisa umuntu nesono yabona nje mina umlungu ngimrecommend la eSouth Africa kuthiwa lambamba ivangeli ilo baba kuthiwa Elostegen lalibamba lelo German ivangeli okwangempela bakhona abanye abazamayo abazamayo kodwa mina ngitshela ngebhune ngeke ngalibona liphendukile likholwa ngayobona emzini walo ngabona indlela ephila ngayo nabantu ubaba uElostegen uza walala emathuneni behlala ingane zabantu kwakhe baba uStegen beshare umbhede nomfundisi omnyama number 2 umfundisi engeke ngambona womhlopho iJalman obekholwa into esile yilo baba bekuthiwa uRenard Bonke nayo ke indoda eke yalibamba ivangeli makukhulunywa ngomlungu
mina ngomlando engutsheliwe la bekhanjwa khona umyeni kampostoli uNyandeni not uNyandeni umpostoli uDokotela uMthweni umyeni wakhe abanye ababesebenza nobaba uRenard Bonke kuthiwa laba behamba khona babefikela ko forum ubaba uRenard Bonke wayelala emzini yabantu ubaba wami ubaba Madlala ungitshelile ukuthi uRenard Bonke ufikile eMaritzburg because he was a friend kaBaba uNgidi usebenze nobaba uNgidi yes baba uNgidi behamba naye Africa yonke le hambile naye umhlaba wonke so ubefika eMaritzburg njengomfo wabongidi ezolala kwaNgidi haye eBhuke hotel so it's one of the best person engike ngambona ekholwa mina I don't trust umlungu makuze kukholweni because sengike ngaya ngababona sengikholwa nje ngababona belungu khona nje isonto ekuthiwa Maranatha engangafika kulo ngabona benginika ibench lami ngedwa bahlala ebenchini labo bagonana khona belungu kabona ukuthi lenhlala kwesibhunu mina ngasifunde esikoleni nangishumayeli ngoba nguPopayi mina ngaya esikoleni ngiyamtshela lo mlungu mayesezongibingelela la egame uthi how are you angiqala ukubona awuqala ukufika la ngithi no angiqala ukufika la but into engirealize ukuthi aninandaba namuntu omnyama ngamtshela ngathi ngirealize ukuthi anandaba nomuntu omnyama ninendaba nani not what why ngathi no bonke abantu balekhaya ngiyaqala nje ukukhuluma nomuntu nawe kokuqala egateini lapha mangihutha ngifuna ukungena akekho umuntu ofuna ukungivulela ngisizwe ukuvulelwa kwemoto yomuntu omhlophe ukuze ngingene ngikhuluma ngento ya 2023 mina 2023 so ngayibona leyo nto ukusonta kuhamba indawo ende wena ungezwe igama bethi Salvation Ministry ayisho lutho leyo nto and lo doti lo usungene nakubantu abamnyama and uma ungasiyena uthisha awunikwe indawo enkonzweni uma ungayena uprincipal noma udirector somewhere kunezituro zabantu abangelutho nezituro zabantu abathize ibuya kubelungu leyo nto le kusonteni or umfowabo kamfundisi yes ziningi izinto othi masufike ebandleni uyibona ukuthi ziwukungcola egcwele njengamanje ubone ukuthi akusasile ibandla lento into kaAntichrist and iBhayibheli ikhulumile ngayo yenzeka so ivangeli lesibili lele sanikezwa lona ingakho ke makufika leli likaAntichrist elibusa njengamanje eligcwele abaprofeti leli likaAntichrist leli liprofethwe kuMatthew chapter 24 linganqaba abaprofeti uyazi into ozozinothisa kubona ozozibona akwenzeki ukukhulunywa ngezono akukhulunywa ngesono kanti yini inhloso yensindiso ngoba ukwehlukanisa umuntu nesono isono sikhulunywa mfundi asikhulunywa kumuntu osesonweni uhlala nini umuntu esonweni usuka nini umuntu esonweni andisuke sikhuluma mhlawumbe lapha sishumela kubantu abangakholwa la ebandleni ansebasindisiwe ja abanaso isono basindisiwe iBhayibheli lithi umuntu othekana sono uyayikhohlisa sisilelwe inkazimulo thina sidinga uJesu bona bayihlambulula bona phela sebayihlambulula bona abayihlambulule ngoba lento abayiphilayo ile philo ezweni no ivangeli lishunyelwa ezweni kwabangalamaleli right uma ufika la endlini ufica into zasezweni ubiza ngani shuthi phela yibo mele bayihlambulula ukuhlambulula bona bayasihlambula ashumayela isono winning la Dlamini angikutshele akuyona isono winning ivangeli lilodwa sisebenza ngenkonzo ebandleni sonke sineyinkonzo khona abazalwana abelusile khona abazalwana abavangelayo khona abazalwana ababizela ukuprofeta ebandleni kwenziwa konke kodwa injongo ukwakhiwa kwebandla likaKristu injongo nje leyo ukwakhiwa komzimba kaKristu ngeke kumzimba kaKristu wakhiwe kube nezingxenye ezishiwayo uma kubonakala sekunokungcola okungenile kuyakhishwa kumele khishele ngaphandle njengamanje kugcwele udoti ebandleni uma umuntu efuna ukusuka ezweni ezebandleni njengamanje uvana kutshela sonta noDlamini yebo sonta noDlamini athi hawo ngiyeke phansi ngabe ngiyeza bengithi uzokhuluma okunye okungcono mawukhonza nalabo awungiyekele igebengu lezo bese kubalela izinto abazenzayo ofuthi lezo zinto ngaba zikhe ebandleni but whose case is that angithi umuntu akezi ngenxa lo muntu la ukwazi ukuthi ungeze inkosi ngenxa ukuthi mina ngenzeni hayibo elokhuzana thaba musukhuluma iphutha Dlamini ucabanga ukuthi wena la endlini yakho makubhobokele kuvuza la mina nginethwa imvula phandle ngiyificana la kuyagxagxaza ninethwa imvula sesendlini futhi ngisukeleni phandle phoma nginetha mfundisi cha Dlamini ngiphendula ngisukeleni phandle malinetha izulu ngikhosela kuphi ngoba kuyanetha lana nihlele emanzini amanzi agcwele la endlini yini engikhosela
yini engikhosa ile ngifuna ukuyithola yeah ayikho into the same ngibandla liphenduke lento eliyiyona lidalela abantu abangakholwa inkinga. Ngicabanga ukuthi mhlawumbe mfundisi imistake ngabala sekuthenini ukuthi asikalishumayeli ivangeli to an extent ukuthi sishumayeli ivangeli uNkulunkulu simveze ubaba kanti simveze ubani? Cha ngithi khona la ngibheke khona. Alright. Yes. Simveze ubaba. Ukuthi mina okanye ukuthi omunye wenzeni kumele kungabi iconcern yomunye kodwa iconcern yakhe bese kutheni ubaba uthini. Hayibo ngahlala nje nabi iconcern yami mina ngibizwa uNkulunkulu. Njengoba ngibizwa uNkulunkulu ngine mandate mina. Iyakho nobaba. Yebo, ngine mandate mina. So angikwazi ukuvana nje ngishaya umdwanguzo la phakathi engathi angazi ukuthi ngithunyweni. Ngiyalwazi udaba. 1 lithi iBhayibheli hambani nimemeza enhlanganweni zendlela. Nibize bonke abantu. 2 nimemeza izono zabo. Uthi memeza kakhulu izono zabo. 2 3 iBhayibheli lithi uma laba abantu ungabatshela izono zabo igazi labo liyobuzwa ezandleni zakho. Izinto engithunyiwe lezo. Bese lithi okholwayo nimbhabhadise. Bese nimfundisa ukugcina konke niyalwe ngakho. Isiphithiphithi sebandla lika Antichrist. Abantu phela bakulona babizwanga. Mina nje ngikhuluma iqiniso ngoJesu. Abantu abakuleli ibandla leligcwele lelo udoti lolo gcwele lokuthiwa nje yiloko ngama ministry lokho kugcwele lokho kwalabo abantu ekuthiwa aba prophet. Abantu abangabizwanga labantu. Yini ngathula laba prophets? Lalela ke ngikutshela ukuthi ngilwa nabo ngempela. Uyabona lezi ingane lezi ivuka nje kuseni uthisha nje ifundisele uthisha nje eseklasini. Yeah. Izwe la isifuna ukuba umfundisi. Ithenga amathayela ngithi yasebenza. Ishayela umkhukhwayo lapha esigangeni icele kumasipala angithi futhi kwipolitiki Yeah, afford ixoxa nekhansela ivula umkhukhwayo bese iyabhala ukuthi Stephen Maswidi yakhe ministry. Bese ke bonke laba abafuna ukufana nomfazi wakhe lo ngalawuleke ebandleni likaNkuluNkulu bamlandele baye lapha ya. Naye ngoba naye ukhishwe yikho ukungafuna ukuphathwa wayokhanda lento yakhe lapha kalawulwa umuntu akakhuzeki. Uthi lento yokunquma abantu yayirong ebandleni ngoba lapha vele ngeke yanqunywe umuntu obuyazenzela. Yezwa lona akanqunywa umuntu uyazenzela lapha yena akekho umuntu omkhuzayo. So nomfazi wakhe ngisho ehamba nquna akekho umuntu omdala ozomkhuza ngoba lithi iBhayibheli abantu abadala besifazane ku 1 Timothy chapter 2 abakhuze bafundise omakoti abasebasha. Yeah. Indlela yokuqoka, indlela yokuphatha imizi, yokukhulisa abantwana, ukuthanda amadoda abo, ukuphatha kahle imizi yabo. Kusemakhosikazi namadala njengoba ogogo bexoshwa nje ebandleni baqoshela ukuthi labafazi bangakhuzwa umuntu. Ibandla lika Antichrist lisebenza kanjalo, akukhuzwana kulona. Okunye mina ngiyile kulamasonto okunye uyafika uyangena nje enkonzweni uzo welcome umuntu efaka ujini ne G-string uzothatha iBhayibheli lakho esebenza ngalo. Uzokwemukela eminyango yakungenisa. Nawu ubonela ungena ukuthi ibandla lika Antichrist lelo nje ungena indlela eliyilona. So akekho umuntu ohlaselwayo. Impilo yakho nesholo yona ukuthi impilo nje yasesihogweni le. Bafundi ujini ne G-string. Mfundisi mina ngakubizela igama lesonto ngibuya khona ngingafika mfundisi. Ngigamukelwa iAsha lifaka ibhande elihlaza la. Lisho ngesidudula zezinqe engaka lifasa into ezincinyelwe yambona umuntu manje nezinqe uthi banjani megqoke ngemuva. Ngimlandela ngemuva ngene uvela umtsintsila nelokhuzana ne G-string yakhe. Ufuna ukuthatha iBhayibheli lami ngithi mina hayi ungalithatha iBhayibheli. Ngikhombisa isihlalo la ngizohlala khona. Walelana neBhayibheli. Ucatha iBhayibheli engishumayeza ngalo nondindwa liphathwa omunye nondindwa futhi. iBhayibheli phela ngishumayela ngalo konondindwa mina. Ukulanda onondindwa beze kuJesu lingaphinde liphathwa omunye unondindwa futhi wasebandleni kaAntichrist. Akumehluko kade. Mina ngilanda onondindwa lengaphandle. Beze la bazothola ukusinda la mabefika echibini zanyazanyiswa ichibi. Ngoba umsebenzi wami ukuzamazamisa ichibi. Manje mangibuya nonondindwa befica abanye onondindwa labazophenduka. Ngiyabuza phela ukuthi mangilanda abanye onondindwa le beyinikela kuJesu beza kuJesu bephenduka befica omunye unondindwa ethatha iBhayibheli lami yolibeka ikhona yini into abazoyibona ngcono lona ngoba undindelwe eduze indawo onondindwa le usemathubeni amaningi okusizana angeke hamba ubuza igundane lihlala egarage uhlakela duma yini
hamba ulibuza igalaji ukuthi wena Gundane njengoba uhlala le garage usuka walithola ithuba dumiso kwemoto alikaze lidume hamba ubuza umuntu oqashe egarage ukuthi ukavuke nedumisamo kwemoto akakaze nje reverse njengemoto aphuma egate umuntu olala egarage uba umuntu nje azafa ehlala egarage engakaze abe imoto bonke onondindwa aba-right yilabo abangaphandle hayi labo abala endlini ngoba akuyona indawo leni indawo okulandwa kuyo nondindwa balethwe la bazokhenikwa kukhishwe lensila kaSathane kaAntichrist bese kufakwa ivangeli so yiko ngithi leli ivangeli lesithathu lisizalele kakhulu odoti babantu lazizalele odoti beyinciko abaxova ivangeli ngendlela ongakaze uyibone la kuyakhwelwana uyezwa kuthola umuntu ulala izingane zabantu khona la kunomuntu omqomile la ibandleni akuhlambulukwa lo muntu uyazenzela nje uthi inkonzo endala leyo Shuze izinto zayingenzeki kule ivangeli lesibili imfowethu besingenzeki bekuyivangeli likamoya ngoba abantu bakamoya mabehamba bakuzwa ngomoya bakuzwa ngomoya mawuqala nje ucabanga ukuzofakaza thina besicabanga ukufakaza baba phambi kwabamadla kodwa ucabanga ka20 ucabanga nje ukufakaza uyibuza uthi ngi-right yini ngempela umoya yena othi ngiyofakaza futhi abazalwane mawufakaze ngomoya ngiyakutshela bayakuzwa ukufica iQET abantu abazofakaza kodwa makusho uNkulunkulu ukuthi hamba nje uyodweba ulayini 2 minutes usho le yanto bahlala phansi abantu bathe qedile uNkulunkulu namhlanje kusukuma nobhedayo othenga imoto ngithi angizosho ukuthi ngihamba ngeHyundai bekuyithezi ngonyaka phela ezandleni into umbhedo uzoba uNkulunkulu nje uzoba uNkulunkulu cha sekuyifashion ngoba lezi zinto bayisebenza vela automatically sikulindela ukuthi uNkulunkulu ubusise ngemoto into esenza kodwa thina sifuna uNkulunkulu efuna ukusivezela ukuthi wenza into impossible ngempela silindile vele leyo nto silindile sizwa ngodlebe dlamini masilalele enkonzweni asizwa thina ngenyama sizwa ngomoya ingakho umuntu ethe seshumele waqeda sikutshela sithi ayikhona ngeke futhi ke mina ngikhulumela mina nje kulesi sikhathi mina ngibizwa uNkulunkulu kulesi sizukulwane sama 2000 ngiunderstande kahle lento mangibuza uNkulunkulu ukuthi ungani ungabizanga ngoba wakhetha mina kanjani mina ngumntana entombazana angisiye nje umntana kamakoti ngiyinto engenasibongo ngisho abantu bengithuka ngiyangijabule mabanye bethi wakwaNdlovu abanye bethi useshintsha isibongo wakwaNtanda ngiyaqualify mina ukuba wazo zonke lezo izibongo ngoba ngiyisidwedwe vele umthetho wami anginasibongo kodwa uNkulunkulu wathatha wona loyo doti lowo ukuthi awusebenzise kuyolanda abanye ngiunderstanda kahle ukuthi why uNkulunkulu angisebenzisa kulesi sikhathi mina ngiyazi ukuthi ngibafice efieldini bayahamba isikhathi sishayile sabo sokuphuma efieldini uzolima thina uma siqeda ukulima kushaya isikhathi siyaphuma kuzongena abanye nabo bakhipha abanye nabo bakhipha abanye so ngeke mina ngokuthi sekufike mina kuzoshintsha ivangeli ngeke kushintsha ivangeli ngeke lenje elithi iBhayibheli asibuza imikhondo yasendulo mina ngibambe yona ngeke ngijike ulokho nje ngimini noma ngavela umprofeti ngimshange ekarati ngimlahla le yonke lento ebhedayo abantu abahambe beprofeti imsangano ngihlangani mina nayo noma imsangano lesho abantu bethi 3 minutes abasela uJesu abuya abekho uJesu osalele 3 minutes uJesu angabuya noma inini futhi okubhlungu ke kulonyaka ka2025 engathi kuzoba kubika kakhulu ngoba ngibhilidile kulonyaka hayi kulonyaka futhi impela ongangizwisisi akavala athenga ibhokisi acela umndeni umbele igodi yomfaka ngoba yonke lento umsangano soyiklina ngenkani izoklinwa ngenkani ivangeli kuzoba ivangeli ngeke thina siprofethe lo muntu ongamazi nokuthi usikhatsini indaba yakhe imipi ayicaci indaba yokuphenduka kwakhe ehlangana noJesu akholwe simazi ukuthi umntwana kaNkuluNkulu umila weluswela yilabo abantu abahamba ongamazi nokuthi uluswela ene kulezi insuku bavula ama podcast agcwele akhuluma urabishi la ngaphandle akhuluma into engasiza umuntu ufundisa umsangano uma uthi ufuna ukuvula ulalela uthi hayi ngizothola into kaNkuluNkulu uthola into esangene ofuthi ikhalwa ngabantu abobhushiri kuthiwa bayabheda benjanjani nala ibandleni kukhona odoti abenza yona lento thina uqobo namhlanje uphuma ubiziwe ebandleni sike sihamba nomkamsibizo kwelinye ibandla bahlebana bodwa bazalwe netafuleni isihleli thina singama-visitor thina lo muntu uzosuka ayoshumayela lapha phambili kade ehleba abazalwane la unkosikazi wakhe uhleba ngabazalwane la phakathi
thina sikaze sizwe lento ebandleni thina sazi ukuthi umzalo nemayonili uyabizwa kuhlalwe naye phansi thi uyashayisa indlela yakho nephunga bayakhala abantu bakho ngala ngaphandle ngawo kwenzakalani hawu ngenzeni bazalwane kushiwo ke kuthiwa kushiwo lokhu nalokhu ngesikhathi uhleli phansi uyayichaza uncha bazalwane lena ngayenza ngenza u1 mina ngangahlaselwa umuntu emngcwabeni ngimile ngu-MC ubaba Madlala wayezoshumayela mina ngu-MC kulowo mngcwabo etshela abanye athi yabona lenkunzi le emile u-MC isigebengu lesiyana ngiyacikeke enhlizweni ngathi yabona mama akaze umkhahlele ngizomkhahlela amasiphuma la umoya ingcwele wangitshela wathi leli page walibhala bayalifunda abantu wakhathazeki ngaba akekho umuntu ozomkhahlela labhalwa uwe isigebengu phambi kwabantu so abantu bafunda into eyabhalwa uwe uma ufuna abashintsha abantu babona ipage elisha bhalelisha ipage kwadinga nginqume phambi kwaNkulunkulu ukuthi ngifuna ukuma kahle wonke umuntu oxoxa indaba yami exoxa nami engayifihlile isobala yikho ngayifaka ngisho ama podcast ukuthi angiphiki benginjalo kodwa ngihlangene namandla ashintsha umuntu ngibheke emva kokuphenduka ukuthi ikhona yini imikhuba engiyenzile anginayo imikhuba engilandele emva kokuphenduka anginayo imikhuba engilandele emva kwalokho Gift awuvule kancane lapha na uthi nje kancane ngoba manje kashisa ngempela manje kushisa nalo daba esilibheke singena kulo impela yini mfundisi mawuso umelana mhlawumbe noma ngizothi umelana nesiprophet noma umelana nomuntu oprophetic like isiphi isipropheto othi cha isipropheto masiza kanje ibandla sifanele ukusamukela sifakazelwa yizwi manje ku 3 minutes izwa likho ngithi mina uthe uJesu akasazi isikhathi indoda nomuntu ayisazi isikhathi ubuzwa abapostoli wathi akasazi isikhathi nandoda nayisazi nangelosi saziwa ubaba yedwa mina ngihlangana nento ephambene neBhayibheli angihlangene mina nayo mina mangibuzwa uNkulunkulu mhla ngifika kuyo ngiyomtshela izwi lakhe mina awumtshela iprofeto zabantu isiprofeto kumele sifakazele izwi kumele sifakazele izwi asho uNkulunkulu ukuthi kungani esho lento yeah yes so into engafakazeli izwi nje umbhedo nje angihlangene mina nayo angihlangene nje mina nayo futhi ngenhlanhla ngendlela engithandwa ngakhona abantu ngiyamena ngenza isiqiniseko la ngifika khona ukuthi wonke lo rabisho ogcwele wevangeli ngikhuluma abanikazi babo bekhona ukuthi nina ama-sathanisti phumani niphele ebandleni kaNkulunkulu lokhu nifundisa udoti la ngoba la sifundisa izwi la endlini kaNkulunkulu phela ayikho enye into esiyifundisayo sifundisa izwi kubafazi kumadoda kogogo komkhulu komawethu kobabwethu bantwana bethu iBhayibheli lami lithi abantwana bethu boba abaprofeti endlini kaNkulunkulu alikaze nje lithi uNkulunkulu ama-2000 akawafuni alikaze nje iBhayibheli kusho lokho uthi abantwana bethu boba bafunde endlini yakhe akakaze asho ukuthi bama-2000 noma bama-70s kakaze nje anguthathi mina umsangano kakaze nje uNkulunkulu akuthi uthi abantwana bethu boba bafunde endlini yakhe boba abaprofeti wewe into enkulu yes usho uNkulunkulu uthi ngiyonibusisa ngize ngibusise ngisho inzalo yenu bonke labantu abakhuluma lento abantu abangaphandle kwesibusiso sikaAbraham thina lithi iBhayibheli ukhokho wethu okholo singena naye esibusisweni nabantwana bethu asibizi izingane zethu ngento engekho sithi akayifuni uNkulunkulu ama-2000 mina ngwazala ama-2000 ngizala izingane mina cha I think phela mhlawumbe kusuke kuyisizukulwane etheni mhlawumbe hayi likuphi ivesi ethenga bakuzoba abantwana bama-2000 abafuni uNkulunkulu hayi ingenxa yezenzo zabo thina zange sizenze yini anganami bengumgulukudu nje kanti mina ngumfundisi oba ngibuye ngehle ezulwini ngoba mina ngumgulukudu mawuzwa izono zami uzwa abantu abanye bayangisaba namhlanje hlanga nami ukuthi uzondroba lo muntu isigebenga sibi kabi leso abantu namanje khona bangakavumi nje ngami ukuthi ngiyakholwa ngiyeke okushumayela nokubizwa uNkulunkulu khuluma ngendaba yokukholwa ngithi mawuhlangana leso sigebengu nje leso ngeke usinde kusona ngeke udabule namanje basekhona ama-2000 wodwa mabi thina njengoba simgulukudu kepho no wena ububi impela ingadlalwa ngengane zethu ukukhuluma into omsangano leli ivangeli likanti iChrist omsangano ogcwele emhlabeni izwe lisiza abantu makulahle abantu bebalekela izwi belalela umsangano bazoshiya izwi likaNkulunkulu bashiya izwi likaNkulunkulu ngenhlanhla uNkulunkulu ungenzela umusa ngevangeli akekho umuntu ongangiclaima nje angifonela ngiclaima athi ngiyamkweleda ivangeli lakhe leli ngayisize lo uNkulunkulu nje ngumgulu ukuthi lejele la ngangikhona
Yingakho engekho umuntu engisayida naye emhlabeni ukuthi ngisayida naleli sonto nangisayidi nesonto noma ngathiwa libizwa ngensendiso angisayidi nje nesonto ngisayida noJesu kuphela umuntu engeza kuye nabalandela mina balandela lento kaNkulunkulu ekimi ngiyabatshela nabo ukuthi mawusukhathele into kaNkulunkulu ezonweni bakulindile kodwa inkandi isonto la iphutha elikhulu elenziwe ngabazalwane kulesizini elokuthi ngifike mina njengoDlamini ngikhuluma into yes bangivumela abazalwane vele ukuthi right bangayihluli okay bese bangayihlula abanye yebo okay bayihlola abanye bathola ukuthi mhlawumbe ayikho right yes uma beveza ukuthi ayikho right kube nabantu abakhetha ukuthi bame nami okay akekho umuntu ofanele ukulahlwa yes kodwa kuhle sime eqinisweni yes kumele sime eqinisweni singabi nomuntu yes so into eyenzakalile into engiyibukile abafowethu nodadewethu isikhathi esiningi la ngaphandle bayigcine sebeyi-idolizer lento kaBabu Enigma hayi yena yedwa asingabi ku-specific Enigma baningi bam-idolizer yes ubone ukuthi hawu abantu ubona ukuthi abasadefendi iqiniso labadefendi umuntu badefend umuntu yes yabo hayi yena yedwa so iphutha bazamaselo defend uDlamini ningasadefendi iqiniso lenzayo uyabona nje khona into oyithintile nje ukuthi siya ngomhla 24 athina ama views ethu ngendaba ye courtship ithini indaba yethu ngomjolo mina njengomntwana kaNkuluNkulu nami zoveza udaba lwami ngezwi ukuthi lithini izwi ngoba mina ngimi ngezwi ukuthi izwi iyona into engizelela ekukholweni ngilethwe yizwi angilethwanga ze prophet mina ngilethwe yizwi lithini izwi lapho nje ngimi kuloko ngamuzwa umfoka amakhathini ekhuluma ngamlalela ngokwenene ngalizwe iside lika makhathini ukuthi leli elika makhathini hayi lika Jesu mina ngithunywa uJesu mina ngithunywa uJesu ngimemezela uJesu kubantu ngibafundisa indlela zika Jesu lokho engizobe ngikumele ngale platform yiloko okusho uJesu Anginandaba nento yomuntu ukuthi usibani banothini ngenhlanhla ngeqiniso ngikhuluma iqiniso phambi kwamonke akangifundise ngomsabayo mina akekho nje umfundise ngomsabayo ngathi mangilandelela usibani bani ngemsaba mina ngeke ngifike emncwabeni abefundisi besiqoqo behlele etafini bayakhumbula nje Maritzburg ngangafika nje kwamachibi amafunzi ngafika isiqoqo sabafundisi sihlele etafuleni futhi sangibona naso shothi lo wayeseceleni kwami wangibuza wathi wemfundisi ubani sibonga ngathi untanda waqala nje ungedelela selapho nje wathi hayi awusumuntu wena bantu abantanda basumuntu shothi phela amazulu ngithi yawazi mayesuka lo msangano wabo ushuthi manga nasi sibonga sisizulu ushuthi awusomzulu bese ngitshela ngithi ke mina ngumzulu kuhambe kabiki ngumzulu mina ngizalwe Lady Smith ngiwala ngumbuyisa mina ngusikhambela mina ngumagoso ngakhona khona la ngenhlanhla kanti izayoni sayiplanile lezi yangibuza ukuthi ngifikele phi ngwakuphi ngithi mina ngibuye eGoli ngumfundisi waseGoli kodwa la ngifikele kumfundisi uNgcobo lo sanda ukushona umfishanyana mfundisi uSiphamandla Ngcobo ngangifikele ebandleni ngene manje ke siyela umzalwane njengoba kushoniwe kubo siyomngcwabisa so nami ke ngokuthi ngila ebandleni ngifikele khona sengihamba nabo ngabona lamadoda evali ithuba kukhona omunye nje wayethithiza nengubo esangene enkulu la uyena okwathi uyashumayela ekhuluma umsana ngeze ukuthi ngiyasha enhlizweni lo muntu wamatenda awuthu wagcwela abantu amadoda hamba ithuna la sizoshiya abantu singabatshela ngeqiniso ekhuluma umsana ngasukuma bagcwela amabishop ngasukuma lapho nje ngathi uxolo ngicela nje 2 minutes ngiduduze nanga udadewethu eshonela umntana wakhe eshonela ingane lwamama ka96 ngathi phephisa dadewethu nawe mfowethu ngomntwana wena oshone esemncane benisalindele elikhulu kumntwana wenu phephisani ngadlula ngangene ebali nina igebengu nina enidlala ngezwi likaNkuluNkulu enifuna ungakhuluma iqiniso ngoba nifeba nabafazi babantu iyona into enisaba uyikhuluma ngoba niyajola emabandleni uthi indoda endala esihlanganisa u6 ubhizi nonondindwa kodwa uphatha neBhayibheli onjalo kuyasabeka ukukhuluma iqiniso lo mkhumbulo ibhokisi lele sezolalela lakho esihogweni ngoba nje usaba ukukhuluma iqiniso lisabela ubufebe bakho ngeke usaba ukukhuluma iqiniso uphila impilo eclean ayikho nje into engakusabisa ngisho ungathi umfazi wakho udelela kanjani nengamtshelo wami ngithi hey lalela la wena mina la ungifice noNkulunkulu uma noNkulunkulu wami esaxaka idonsa donsa shiye noNkulunkulu wami ngeke ngishintshe lento engayitholi lento engizophila ngayo ngenhlanhla abazali bami enkosini basaphila bakalala ukuthi ngasangana nje bebhekile bengibuka nje ngisangane bebhekile ngeke ngivuma lento engayithola ngeke ishintshe ngeke ishintshe ngamane ngikhonza nezalukwazi zodwa kuyizona ezengihlabelelayo
futhi ziyangibusisa mase igida seyihleli lapha enkonzweni ngizwe ukuthi akwazi kwamnandi kumuva uNkulunkulu lapha endlini ngikubona lokushuduza lokho gogo kuhlabelela uzwe ukuthi kuyabhimba kodwa uzwe ukuthi kuphuma umoya kaNkulunkulu kuphefumula into kaNkulunkulu into kunale msangano lehamba iyojola ilale lapha ibuye izohlabelela lana hoyi uyazelapha ngumfundisi ngiphikwanga phela mina ngisila baba ama-elder labahamba epikwa befundisi ethi ngibambela ibranch ngibambela ibreak ngiphikwanga nangabizwa uNkulunkulu futhi ngenhlanhla uNkulunkulu wangitshela wathi uyonginika ucobo likababa uNgidi uyonginika ucobo likababa uDuma uyonginika ucobo likababa uChiliza yikho nginenkani njengalawo madoda uyazi kanjani imikhuba yama-worship ini ama-worshipers hey labo bantu bayasampula phela mawufuna nje abantu abagcwele usathane yilabo bantu usho nje yilabo bantu abagcwele usathane lezazi into ijolana zodwa la phakathi zigcwalisa lo moya obufebe ebandleni ugcwala nje yibo gcwele kulaba bantu unganenhlanhla uma unama-worship awu-5 akhona into esile usunenhlanhla mokuthiwa nje ama-worshipers awu-5 akhona into esile afana nsena laba abantu abasemakomedini emabandleni unganenhlanhla uma uthola abantu abasemakomedini bengenalo idimoni lomona ukuthola ukuthi inceka kaNkulunkulu iyalamba kodwa imali ikhona laba abantu ababekwe ekomedini balwa nemali ukuthi umuntu ashumayele ivangeli ngoba imali kaNkulunkulu eyokuthi lo muntu ashumayele ivangeli madoda uyithola ilamba igqoka amabhuluku adabukile aphuphile isuddu seyize yalahlekelwa ukhala bala nemali kaNkulunkulu kuze ayoshumayela bakhona ikhona kumele lezi zinto zithi akazelanga imali la ngozidlala thina yena uhola u12,000 akunamuntu osomnika u10 ayidingi imali yokuhambisa ivangeli mina ngiyamtshela unkosikazi wami ngithi mina mangaholisa kwalezi dididi zabefundisi lezi eholo 25,000 lezi elala emini ibuka ama TV mina ngabe nginika umkami 16,000 ngithatha u10 ngithi lo 10 lo uyongithengela izinkwa namagwinya nayo yonke into kuze kuphela inyanga la ngiyokwenza khona imvuselelo manje ngihamba ngingenayo leyo mali zenza imvuselelo ngenayo kade ngikoleka nje ngicela abazalwane bangithengela ispeaker iipika zami ziyafa khona esifile ukuthi yazazi iipika zinama battery lawo anga revive yes manje lezi iipika uyayicharge lento ikhatha ngicela abazalwane ukuthi wonke umuntu ongifonela nje bayazi ukuthi ngicela imali wafona nje ngicela imali cela ungifakele 500 manje ngiyothenga ispeaker futhi bazosibona futhi angizothenga sodwa embili noma entathu ukuthi makukhathalele singena kulesi kulonyaka kuyashunqa kulonyaka nje kuyashunqa nje anginasinqa nje qobo futhi akekho umuntu engihleka naye nje qobo umngani wami uma ubusaplana ukungibiza nje cancela nje kuse-early bani ukhansele nje kuse-early ngoba angidlali namngane mina nengane yamuntu akekho nje umuntu omngani wami ngizokwenza lento engiyithunywa uNkulunkulu iyona into engizele emhlabeni nala istudio nakusasa mangibona sazobuye ngibheda nginje ngengishintshe ngeke lento uNkulunkulu athi ngiyokhuluma umuntu engizoyikhuluma i-right noma ibabi njalo kuba anginamngani kamfundisi mina ekuthiwa ubest usibanibani best kamfundisi best weni phela kuso best wami angina-best kamfundisi mina ngithunywa lento engiyithunywe ngiyobeka yona ebantwini kufana nje yabona nje kufana ukuthathwa nje umfana oyibhedelayo uthi ubuyele eBible school kuthi usezoshumayela inceka kaNkulunkulu uthi uyalalela ukuthi lo muntu ukhuluma indavundava lo muntu davundava kamzwa uNkulunkulu inumelene neBible study Bible college bahlanya abantu abakuyiBible school ayekho bahlanya hamba nje obezwa bekhuluma bagcwala lento etheory abanayo umoya kaNkulunkulu bagcwala lento etheory le yanto ayisebenzi dlamini ayimenza umuntu akholwe ayimvezi uNkulunkulu kubantu noma ungayishumayela uyichaze ngesihloko ungene ngeparagraph ube nesingeniso ube nomsila nayo ayimenza umuntu akhuluma into kaNkulunkulu ayibalekile into eBible college ibaleke kuba yenzani kanti kunikeza ulwazi lwezwi hlala eBible school no phela uba nomnezi eBible school uMoses noma uAaron noma uLuka noma uJohana noma uJesu usukwazi ingqondo zakho nje wena ukhanda lesi sikolo sakho uzubone nanokuthi lento iyakhokhela ubone ukuthi ayisebenzi lento la kuyakhokhwa kule yanto lapha uyofundiswa iadministration yesonto wrong lento le isebenzaphi njengomfundisi nje ekucineni ukuthi okay asikiyeke lokho ama leadership seminar and stuff ngoba I think lokho ukuthola lapho ngikhuluma ngeBible college la kwenziwa khona iBible study phela mina ngiyile kofunda kufundwa ngokubuya kaJesu kufunda eBible school kanti kufunda eBhayibhelini kanti kufundwa eBible college angiyazi defunda eBhayibhelini mina ngangibona lo msangano nje abawenza amasebuya khona ngibuka impilo abayibuya bayiphila bonke yabona abaningi abantu abahamba bayiBible school bephila ivangeli mina thina siyinzalo yase Faith Mission mthethwethu la ibandla lakithi libuya khona lo msangano Faith Mission ewona iwadalwa eBible school
amadoda eshisa egcotshwe uNkulunkulu engakayi eBhayibheli school athanga abuya khona abuye esangene abuya khuluma umsangano wodwa axolisa nakubazalwane ukuthi izinto esasezisha kusizona namhlanje izinto ezayibizwe ngezono ziphakathi mina ngikhuluma ngabantu abangifonele baconfess abantu ukuthi bavuma izono uma ngalo utshela umuntu ukuthi uqomile ebandleni uselivini uzelingana usindisiwe wena uthoti umuntu lo ukuthi uyahlabelelisa ucela uNkulunkulu akupha amandla ngoba usulimele manje usho adajola ejolela phakathi lapha enkonzweni madoda that is why ubuke lento yama division kwakhandeka zonke lezi ngoba abantu bafuna ukuphila impilo engcolile bafuna lokho ngakalishintshe dlamini ivangeli lokho nje ngingama ngonya ngeke abantu bayodansa mhla ngcwatshiwe uma nje ngisamncane kabi ngina 43 years kanti ngizodlala 44 kusayeli kabi sazohamba ubaba wami iqala ongizala enkosini ngisazosala ngeke kushintshe lento angitshela yona uNkulunkulu ngizoyenza iyona angisabi ngisho ama assembly angisabi ngisho ama faith mission abekho nje abangani bami nokuthiwa ama full gospel noma kuthiwa iAfrican umbhedo nje umbhedo. But looking at lamabandla lamadala, I think singakhuluma Assemblies of God, African Gospel, ikakhulukazi ngikhuluma lawo insindiso. Iwona akasangene kakhulu. Lawa asangene kakhulu. Phela ngicazi. African Gospel, yes. Assemblies of God, yes. Full Gospel, Faith Mission, yes. Full Gospel. Yes. Full Gospel kokuba konje. Babuduma. Babuduma. Yes. Kwaba khona nemahoni ungakhohlwa, kwaba khona iNazarena, kwaba khona iLokhuzana. Kwaba khona kukhona uBaptist. Yeah. Nayo ihlukene kaningi iyodwa khona iBaptist ekhuluma insindiso khona iBaptist nje le yesonto. Yes. Kuwo ngicabanga ukuthi ilawo kakhulu avelele Full Gospel, African Gospel, yes. Faith Mission, Assemblies of God. Yeah. Imaphi lawa ngathi asayibambile lento yo baba wa ngishela lot. Kulawa nje awu4 akukho ngishela lot. Ngiyakutshela mina kulawa nje awu4 akukho ngishela lot. Manje busashunyelwa ubungcwele African Gospel njengoba eshumela babachiliza. Hayi awuhambe uye khona uyobona. Mhlambe sengaba ukuthi leyo branch wafikela kuyona phela. Mina sengihambile ngiyabizwa endaweni eziningi. Hamba nje uyocheck into yangekho leyo nto eshoyo. Nangibuya khona. Ilahleke la ekutheni ibandla yini injongo yalo kuwindonga. Yes, kwawindonga kwangena wonke umonakalo makulahleka injongo yebandla. Injongo yebandla ukulanda abantu ezonweni. Bafundiswe ngoJesu, bangafundisela ukuba iplate likamfundisi. Bafundisela ukuba iplate likamfundisi uthala ledlile. Bafundisela ukugcina izwi ngoba naku ukunikela kuyizwi. Asikuchitha ukuthi kunikele. Nomfundisi anganikelelwa ngemillion is not wrong, but asishumayelele ukuthi ube neplate ikusasa lokuthi ulala udlile. Sishumayelela ukuthi abantu baye ezulwini bamazi uNkulunkulu nala emhlabeni besaphile bamphilela uNkulunkulu la ngoba lithi izwi lenkosi intando kaNkulunkulu yenzwela emhlabeni njengasezulwini. Phela ngiyile mina uNkulunkulu ekhuluma ngobizo engichazela ukuthi uzonginika ucubo mina ngaye eSassembly ngohlala ngayibuka ngathola ukuthi ayikho yonke lento esho uNkulunkulu la ngaye Full Gospel ngayichecka ngathola ukuthi ayikho la ngaye Faith Mission ngamtshela uNkulunkulu ngeke ngiphinde ngiye kulamabandla wo4 mongcelo wangitshela wathi uyabona kubhlungu obuzwa uNkulunkulu ngalabo bantu ingakho mina kulabo bantu mangifike phakathi kwabo ngibafice kahle impela ayihlekisana ayihlekisana ngoba baganga ngento kaNkulunkulu bake bayinambitha bona bangcono abantu abangazi bayinambithe laba abamama minister vele bazalwa beyilento abayiyona beyu antichrist vele. Ngiyengeza umlando omncane kobabuchiliza yazi nje ubuke into emnandi kanje yazi la abantu abadala obabuchiliza ikakhulukazi obabhengu buka labantu indlela bemove ngayo noNkulunkulu kodwa bona bahlala kulento ukuthi ubabuba abazange basibona ukuthi umpostoli ama-title amakhulu kokuthiwa nje ubaba bani. Yebo ubaba uNgidi nje bewu-Richard Ngidi ubaba uBhengu nje bekubaba uNicholas Bhengu. Ngizwe umlando omncane nje noma ngawuzwanga kakhulu kababuchiliza ekuthenini ukuthi the way indlela emove ngayo noNkulunkulu nomoya engcwele abazalwane bake baba nento yokumbelieve ekuthenini ukuthi babeze bekhanda isithombe sakhe basibeka odongweni ngebelief yokuthi even amademon ayebaleka just ukubona nje isithombe sakhe. Mamela kulento ishoyo umfundisi tshela isimanga mina umama adlalwa kwaxoxa umhlolo ukuthi
uke kwagula iNdiya ligoqene lizalwa ligoqene iNdiya lingaqondile emzimbeni batshelwa kwathiwa ngapha ngakompangeni kukhona umfundisi ekuthiwa uDuma besho uDuma wasegospel yes kwathiwa bamhambise khona ayothandazela bamthatha umntwana eNdiya bamsa khona uma befika bangamfici ubaba uDuma bafica umama uDuma bathi mama uDuma silethe nango umntwana ubaba uDuma azomkhulekela wathi akekho ubaba uDuma kodwa uNkulunkulu kaBaba uDuma ukhona wangena endlini wathatha ibhanti likaBaba uDuma washaya ngalo umntwana waqhaqheka ubaba uChiliza kuthiwa ngelinye ilanga wake wathi efuna umfundisi ucingo lungekho lingakabikho ucingo wathi moyengcele hamba ungilandela usibanibani ngiyamdingezela loyo wayezwe endlebeni ngathi kushaya ucingo olizakiyena ezomenye ezobaba uChiliza uthe mayebamba ihashe gibele yakena wafika amtshela inceke kaNkulunkulu sengikhona wathi baba uChiliza singene endlini mayengena wathi moyengcele nangangusefikile umntwana wakho ngiyabonga ubuye naye madoda so uma lo uNkulunkulu ekwazi ukumuva eyotshela umuntu lapha yini emhlulayo uma umuntu emile la efakaza edlala ngathi yini ehlula ukuthi umuntu aprofeti into engekho la singamuzwa singabazalwane yini edala singakwazi ukumuzwa ukuthi udlala ngathi lo muntu lo Ansayibona ke lento sikhonzwa abantu abangcolile iqale engcekwini buka ke into emnandi ngaye ubabuchiliza abazalwane babenza izithombe bayibeka izithombe zakhe edongweni bangempela amadimoni ebaleke thiwe into eyenzeka even mayithola babuchiliza lento kuthiwa wakwata kabi yes ukuthini ngiqhatha noNkulunkulu beka izithombe zami kanje odongweni so ngizama ukuyibuyisa lento kuyisiza inyathela namhlanje if kwakuyimina mhlawumbe uzojabulisa kakhulu hambe uyofakisa abantu lapha umtshela abantu nawe hamba wenza zakhe izithombe lapha nawe ubeke zakhe izithombe so kuthiwa lento yamkwatisa kakhulu yebo ngoba ikhatha yena noNkulunkulu yamkhatha yebo noma uNkulunkulu eyisebenzisa kodwa yena yamkhatha ngoba bavumelananga ngalokho ani manje focus izoba seyithombeni ukuthi noma singamlalela uNkulunkulu vele khona izithombe ziyababa uChiliza sonaka zona yayibona abantu abamuva noNkulunkulu abakaze bafuna udumo uma uzohamba nje noNkulunkulu ubonakala ngokungafuni udumo akuvela uNkulunkulu usale ngemuva wena into ebhlungu ngesizini yethu namhlanje ukuthi uNkulunkulu masihlezi reference ngaye simkhombe emuva inkinga ke ileli ibandla lika Antichrist leliluswa abafweni laba ade basho nje umfowethu omalangiya uma kunilokho nithi malangi la yima young lion libuswa yibo labo guluva labeni babeza ngama young lion angaze mina bazana mina nginkulumo iqiniso dlamini uNkulunkulu kuJesu anginandaba namfundisi noma ubuye esibhedlela noma ubuya mina ngizoba nibethakazela umfundisi eshumayele ethi shumayela wathini shumayela pelepele shumayela baba pelepele asishese pulpit into engazange ishiwo abantwana bakaNkulunkulu na before shumayela tsunami umsangano leyo ngeke nje ngivume mina bazana noma nginandaba impela noma kuthiwa babhilidi ingane zabo zemangenya umsangano ngeke ngivume thina sinesibonelo somama esibabuka amabegqokile ubone ukuthi hayi ngathanda inkosikazi yami benje buka umama ehamba egqokile mina nje anginamahloni ukumbuka umama adlala ebhekele noma ezanganene hayi lo mama uyaliqhokela ivangeli kuligqokela nje engakalikhulumi esaliqhokele nje kuphela uthi uNkulunkulu uma ungangenzela umakoti wami ongcono umkhophe kuloma ngajabula uyazi ukuthi kuba nonkosikazi oclean ukuthi uhlonipheka kanjani ngisho kubantu mina nginesithunzi nangomngame mncane una 33 nginesithunzi ngisho la ngihamba khona ngiyabhalelwa ngitshelwe kuthi nomfazi ogqoka kahle ugqoka kahle umngakhe umngamfundisi nginesithunzi la ngihamba khona hoyi uma ufuna uku-introduce unkosikazi wakho ushumayela uthi usikhombisa into obona ukuthi isayiqamgwaqo lento le bafuna ukuyibiza abafana lapha ngaphesheya nginesithunzi kabi ngomngame yahlonishwa nje ngaye la ngihamba nje khona ngiyahlonishwa kuthiwa umfazi walo uyamfundisa uyambona ngisho indlela agqoke ngayo ngoba ngeke ubashumayeza abantu ukwazi ukuphatha ibandla uhlula umngakho nezingane zakho kwakungeke madoda ngeke that is why ke mina kwami nganquma into eyodwa nje uthi umuntu ofika nengane esemithisa intombazana kulula nje sikhuluma into eyodwa ngiboleka 1000 kumzalwana ngiphelezele siyolibeka etafuleni ngimtshela ukuthi lo uyafunda nje obumbonisa university uzoqeda uzoba udokotela uzokubhadala imali yakho sihamba nomfazi wakhe ekhaya yomlala naye manje njobe saze kwamqala nje uzoqedela anginayo into ezohamba ezalisa izingane zabantu ayishiya anginayo
intombazane mayibuya nengane ngenzela into elula kakhulu ukuthi hamba khabo ngane uyikhulisela khona hayi la igcekeni ngekukhulelela ekhaya akusiyo nje indawo yokukhulisela la emidlwane hambisa ingane kubo izinja zodwa la ibane ngifuna ngiyibone zizala izinja ezingafani neyakwabana ade ikhwela la ekhaya hayi ingane hey madoda ngeke ngikwazi ukukhonza nento enjalo nezingane zabazali ngiyayitshela ukuthi mina mawuke wayenza la ebandleni ngizokulinda kube iconference ukuthi masakugcwele kahle sebephelela abazalwane bese ngiyalibeka udaba lakho ukuthi nosibani insindiso uyishileke abazalwane njoba nimbone ngasahlabeli ugona ingane njoba nimbona uthele into esishumayelayo umbhedo wahamba ojoyina lo doti walento yama ministry wayofunda ukulalana khona njoba ebuya nengane la imfundisi usayibambile lento ngeke ngijike ngoba iyona ebulala ibandla libe yilento eliyiyona kube ngathi uNkulunkulu akekho mina siyaphila thina mina ngamazi dokotela thina siyaphila thina ngevangeli siyaphila ngalo akusinto engihambe ngimemezela ukuthi hayi yeka no dokotela mina ngufakazi mina ukuthi mina ngimbonile uJesu ephiliza so lento engimemezela ngufakazi wayo mina ngimbonile uJesu evimba ingculaza hey madoda ngimbonile uJesu evimba ingculaza ngufakazi ngitesta njalo ngiclean wakwathi omunye unesi ngikhalela ngama lokhu ama spice lapha ekhaya ngithi hey mama ungakufaki lento kakhulu iyangishisa lento lapha esifubeni wathi lo mama ezothandazelwa kwami ha umfundisi inkosi yami usunama yini ama ulcer noma wathi nginani wathi nginama ulcer yebo bamtshela ngathi hayi nginama ulcer mina ilento nje uthi yababa ifaka kakhulu umngami anginama ulcer mina angithi idemoni lifuna ngikholwe ukuthi ngiyagula ihlala engqondweni ukuthi hayi mina nginama ulcer ningakufaki lokho ngikudla konke angimtshela ukuphungula into engabi kangaka angifuni ukudla lento kangaka angiguli nje ngiyaphila nginalo futhi angiyeka ngalo la ngimtshela nje ukuthi angiguli ke mina angiguli nje qobo lento engimemezela kubantu angimemezeli into engizwe ngabantu ukuthi uJesu uyaphilisa ngikhuluma into enobufakazi ukuthi mina ngufakazi wayo futhi intombazane mayiye kumndindo mina ngufakazi ukuthi iyawuthola umsebenzi mina ngiyafakaza ukuthi intombazane mayiye kuba unondindo yavala imilenze yashada mina ngufakazi lokuvula imilenze kuyawuvimba umshado ipha mama isinkwa samahala uba umuntu ongashada isinkwa samahala mina ngifakazi ukuthi indoda mayikathola ivangeli iyahlala iqoqeka iphila impilo eright ngifakazi eRandfontein ayikho indoda akumuntu ongitshela eRandfontein ukuthi ngangalala ingane yomuntu mina hlala ekhona eRandfontein ingenamuntu esifazane ngihlala ngedwa hayi lo msangano ohamba ushunyelwa kubantu umuntu kuthiwa ugado ukuthi inkosi yami amakhondom hayi ngingalali namuntu eRome ngiphuma estradini ngimemeze ngithi ayikho intombazane ezongena ngangizuba amadlala efakaza ngaloko ngathi ngizomlingisa ngifuna ukubona ukuthi kuzokwenzakalana ngithi ayikho intombazane yolala la endlini ayikho mase nami sengizwe ukuthi ngehlula ngikhumbula amazwi wami angibamba amazwi wami kusho baba amadlala uncele bayo nje ivangeli ubaba ungidi phela uncele kubamngidi yebo ngithi ngizomlingisa ngifuna ukuyisho lento ngisho bese ngithi ngifuna ukuyikhola ukuthi yenzeka ngahlala akekho nje eRandfontein ngima ngesibindi ngithi akekho nje umuntu la nengamkhuthuza imali yakhe akekho nje bangishomela ivangeli akho mali yamuntu empahleni engigqokayo empahleni engihlala nazo endlini angikoledi umuntu nje ngiclean phuma ngesihle mangibizwa abantu yoshumela ivangeli ngihambela abantwana bakaNkulunkulu bengithumelela ipetrol bengakaze bangibuza ukuthi ngikhokhelwa malini ngoba ngabatshela ukuthi ayigcine lento ukungikhulumela umsangano ukuthi abantu bengibuza ukuthi ngikhokhelwa malini angidayisi mina kodwa mfundisi lento yakho mawusithi igospel ayisafana nakuqala ngoba phela athi liyisibhedlela liyikolishi uthi akusekho lokho manje hey mfowethu ivangeli makukhulunywa ngalo ukhuluma ngesibhedlela ukhuluma ngekolishi iyaqeqesha le yanto buza kithi esafika sisangene ungakwazi ngisho ukuhlonipha umuntu omdala ukhuluma into oyithandayo likuthobise ubone ukuthi mina ngikwazi ukuphendula mina ngizangahamba edanda ngikaze ngiphendule bamadlala ngilwe naye ngoba ngilwela into eyodwa ukuthi ngeke ume phambi komprofeti bese udele umprofeti cathi sazoba umprofeti wena ngeke phela bekuyitem lase African gospel le namanje kuseyili akulona lase African gospel le bandla ukuthi isibhedle mina ngiyamtshela abantu mabe ngitshela abafundisi ngithi angifana nomfundisi wakufuna umtshela ukuthi ngifana nalomzalayo Tumtshela ngifana noNgidi lozala yena ngisangifana nomfundisi wakho mina yangitshela intombazana tshela utshela umfundisi wakho ukuthi njobe ephuphile nje mina ngifana nalamzala azalwa uye uyena umuntu engifana naye mina mayefuna ukubona mina ngifana noyise lozala yena ekholweni hayi yena nje bese ngumphuphe nje khuluma umsangano ngoba ngiyayikholwa lento ukuthi yasebandleni isibhedlela yabona nje makuthu uNkulunkulu wathi kubaba uBhenga akathatha itende wathi Africa back to God wathi Cape to Cairo mina ngiyakholwa ukuthi uNkulunkulu wayevusa amadoda azohamba namatende hayi labakhuthuza bakhona
ayibona imvuzo impela isafana hayi labakhuthuza ukufika netshali ibeko labona ukuthi kuzokhuthuzwa abantu nangikhuluma ngani amadoda ayemizwa uNkulunkulu ayedele konke ayedele ukuphila kwawo kodwa mfundisi back to God buyisela umAfrika kuNkulunkulu kodwa ingenziwa kanjani mfundisi yini ibandla elingayenza uyelwe emthandazweni kufuna uNkulunkulu zonke into ezingcolile zoyiphumela ebandleni kuvalwa ifasting ebandleni kugcwele lomsangane ekuthiwa yiDaniel kuvalwa ukufakaza emabandleni akufakazwa ngoba kubalekelwe izono ukuthi nezikamfundisi zikhona la kulezi ezobalwa khona nje angazibani lo khona lo wakwayivalela endlini I think bamchiliza wathi mayithandaza wathandaza thiwa udonga lalixeba ukupende hey ndoda ukhona umfundisi wase-assembly mina lapha ngakithi wakwafika evakashile exoxa indaba yakhe nokubizwa uNkulunkulu wayeseretire mayevakasha wayeganwe usisi noma umama wakwacindi umthetho babeze emncwabeni useza ke assembly ngeSunday uchaza indaba yakhe ukuthi bona babona umfundisi wabo ethandaza bampopola embobeni lekakhiya eleke evale ngo5 eksene ethandaza wazoshaya o12 uthi ngathi mangifaka iso nje ngithi embobeni washayeka phansi uthi umlilo wawugcwele lapha ngaphakathi ethandaza lo mfundisi wami uthi ngezwe ukuthi lento engishaye yangihlula kwaba usuka ayinikela ngalo kuJesu ngoba wabona imfihlo into engabonwa kaNkulunkulu le ndoda ijulile ethi uNkulunkulu ngidele konke ngisemsebenzini wakho ayenzeke intando yakho ubaba uHathini wase-African Gospel ayamaza ama-gospel wayephethe ibandla lase-Harrismith wakwaya 40 days ethi angikwazi ukukhonza izingane zabantwana babazalwane zingasindisiwe ngithandazela kulo 40 days ukuthi akuphenduke izingane zabazalwane hamba uyobheka obaba sebenama 60s 70s njengamanje assembly abantwana abazalwa yilowo baba evangelini wayengena ekhaya qubuka umlilo ingane ikhala ipheka ibhodo shayeka ibhodo phansi ngoba lento eyicele kuNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu ngiyabafuna lapha ngeke ngishumeze izingane zabantu bese ukuthi izingane zabazalwane bezidakwa zona 40 days wayihlalela uNkulunkulu wayiphendula abantwana babazalwane ngikhuluma ngabantu abanginika ubufakazi nomunye babamabizele eHarrismith wathi mina ngiyiproduct yaloyo muntu wayephuma entabeni 40 days ekhulekela izingane zabazalwane kungeyona lama Daniel akhona agcwele ungaqubula amazambane ohlala nawo entabeni equbula amazambane noanyani sohlala lapha entabeni uthi yokwenza iDaniel usuku uyothandaza yofuna uNkulunkulu ayincama impilo hayi lezi zingane ezibizwa manje kuthiwa zibizwa uNkulunkulu okunye nje angafika ngapha eBergville kwathiwa kubizwa uNkulunkulu kwafika bakuloya lapha endaweni kwapakishiwe kwama wabuyela kube enkandla kuthi kubizwa uNkulunkulu kodwa kufana nayo le madlezi manje sentabeni kushama ama selfie lapha entabeni phela mayoshaya ama selfie right uzobuya nama selfie vele kodwa nawe uyofuna uNkulunkulu yazi indaba kaNkulunkulu ngokuxoxela ixoxeke wena sokubuye nayo ixoxwa abantu abayibonile hayi wena awukwazi ukuzoma la uyichayise uthi mina ngithandaza kwenzeke imanga ayikho leyo nto abantu abaxoxa indaba kaNkulunkulu ukuthi babona uNkulunkulu ophilayo kuwe hayi wena mina angazi bazali noma abazali bangangizonda okungcono bethi mhlawumbe ngamthandaza uMama Madlala loya muntu umfunda ivangeli engaxoxanga uhamba ngemoto ezinhle zinhle imoto zikaloya mama uyazi enkonzweni mayengena wenza njani uvula uzipho esikhwama afaka ukhiye phakathi ukhiye ayihlalele enkonzweni uthuka ngoba usumbone yovula imoto yakhe ephandle ekhipha isikhiye ngithi ngiyayithanda lento man ngakufunda umkhiye mina moto hlala la isikhwama ngifaka ngiphatha ukhiye ngesandla ngoba akekho umuntu engifuna umcakelo ngokuthi nginemoto lokho ulengisile mangiphuma nje ukhiye ngifaka la ngifaka ngaphatha ebhantshini ngihambele nje kahle ngokukhululeka man ngoba angikho kwi-fashion show angikho nje competition ukuthi kanjani ngamuntu nalabo khiye bangahlala emaphaketheni ngafunda enye into yesibili kuyena ngendaba yemali ngeke umuzwe emile epulpit exoxa ngezinto anazo uxoxelwa yimi ngezinto anazo kodwa ngeke umuzwe emile epulpit loya muntu una 70 years njengamanje eqala ukuhamba noNkulunkulu ena 18 ngeke ngihlale ngabambeleli mina kuloyo muntu ngoba ngibona into kaNkulunkulu engibona yini lento eyenza angafi befa abanye abafundisi bebancane yini lengambulalanga ukubamba into kaNkulunkulu ngeke ngisuke mina kulabo bantu abanjalo ngeke ngisuke ngoba ngibona into kaNkulunkulu ezonginceda noma bengasekho mina ngenzala noma bengasekho
Sengisele kulesi sizukulwane esibolile. Ngenzi lento eyenziwa lesizukulwane esibolile. Hey madoda. Ngenzela lokho. Futhi ngiyalalela ngisho kushunyelwa ngifuna ukuyizwa lento kaNkulunkulu. Ngisize mina ngingangena enkingeni. Ngokusasa mangifundisa njalo hambubhisa izwe lonke leli. Ish. Hambubhisa izwe lonke leli. So yikho ngithi nje bese khathele kuseli kabi. So uthi indlela ukuthi ibuye leya juice leya ukubuyela emthandazweni. Akubuyele emthandazweni kubuyiselwe ibandla kuyisekelo kuyafakazwa kuyahlambulukwa. Ibuyele esekelweni kuyazila ukudla hayi ukusonta inzila. Kuyazila ukudla abantu bayehlambulula. Akho umuntu othi uyihlambula uNkulunkulu uyihlambula kubantu la. Wafika ugila umkubulala abafazi babantu bose uthi uyihlambula uNkulunkulu uganga la emhlabeni. Sihlambulula khona la. Lungisa indaba yakho sikhonze la. Uyihlaza njengoba ade uyoganga. Iyona ndlela esiphila ngayo, ibandla liphila kanjani? Uxolisa uNkulunkulu phela ngokuganga lapha phambi kwethu. Bese thina ungabi nandaba nathi. Cha ngone kuye phela. Awunandaba nathi thina oganga phambi kwapho. Thina osingcolisile awunandaba nathi. Cha ngithi ngihlambuluka izona engingazazi. Thina Ngihlambuluka izona engingazazi. Awuthi utshela phambi kwabantu la. Okay, kunalezi engingazazi ke. Yebo nako ufuna ukubeka obani? kuNkulunkulu. Kanti umhlazini uSathane. Oh. Nayo. Ngisho kini? Nayo ke. Nayo. Abazane bese namba nikhuluma ngami la. Obani abahambe bekhuluma ngawo. Yini nje? Wena uyenzelani into engcolile wena? So ngikhulume kini ukuze namba nikhuluma ngami. Yebo ku right sikhulume ngawo. Ufuna ukukhulunywa ngobani? That's why abantu bangeke bahlambuluka. Yiko ke ngithi ibandla lisukile kuposition ngoba ibandla lalimkhalela umuntu onjalo lalingakhulumi ngayo. Babe ngakhulumi yes. Yeah. Lalimkhalela ibandla lalingaxoxi ngayo. Sizakala ngayo manje. Ngalento uNkulunkulu limkhalele. Ngisho wena uhlushwa ingane ibandla langahlekisi ngalokho. Kwakuba isililo samakhosikazi mayozile. Mabeqala nje beyineka bethi bayaqala emthandazweni nomama ethi nami nginenkinga yengane ekhaya. Nami nginenkinga enjeni. Akekho kwazi ukuhleka omunye. Bonke labantu bafuna uNkulunkulu, bafuna ukubona uNkulunkulu. Iyona into ezobuyisela ibandla endaweni yalo. Hayi lento egcwele le. Ehamba ishunyele kumotivate abantu. Uthi uyayilalela intshumayelo ingane lokuyiqale ngo11 ukushumela kuyoshaya 1-2 hours ibheda. Ulingisele umsangano wama Church of Christ. Okushumela umuntu eleke eqale ngo9 ekseni azoshiqeda ngo1 ebheda. Eshumela 5 hours eshumela umsangano ongawuzwa. Elanda amavesi. Thatha lapha kuJohana, thatha lapha kuMaria, thatha lapha kuJosepha. Ahlanganisa inqwaba amavesi othi umuntu ayilali lento ayihlangani motivation. Ngoba into kaNkulunkulu ayiyi ngokuthi ubuma amavesi amangaki. Iya ngokuthi ukhuluma into kaNkulunkulu yini. Ushibandla likaKristu. Church of Christ. Akuna bandla likaKristu la. Wena abantu nakho umfundisi omsabayo. Awufundisi Mike. Bangumfundisi omsabayo. Ibandla lasekhaya phela. Isonto lakho. Usho komzimba? Yes, isonto lakho. Ushumela umuntu lapha 5 hours mina ngangaba khona. Kubuya ngesifundo lapha. Isifundo somsangane esingasizi umuntu. Mfundisi ngeke. Lapha umfundisi kumeyo ngesifundo. Isifundo sakhe. Yabona makuthiwa kumeyo ngesifundo sezwi. Wena. Uyabona mina mangathiwa ngiyakutshela iqiniso ngalawo bani ngibuya emakhaya abo. Njengoba bengakhipha kweshuma bahlupheke kanje. Bahlupheke kanje njengoba befundisa abantu ngakhipha kweshuma. Futhi umlihlelo kosofa ababhobokile abanembobo. Uma ngabe ukuthi uba lo muntu uprincipal onosofa abanembobo abanjena kwakhe. Ilento abayifundisayo. iBhayibheli lithi niyobusiswa, lithi niyovimba okudlayo. Yabona molikholizwe Dlamini uzolibona. Lithi izwi lenkosi uma ningenise endlini kaJehova uJehova uthi ngiyovimba okudlayo. Ngivimbe okudla inzalo yini nesibusiso nesithelo senu nako konke nempuphu neqoma lempuphu ngeke ungabi nalutho buza kithi okusho umuntu ungahlupheki yebo fundizwe kusezwini uma uhlupheka nako ufuna wazi ukuthi kumiphi ngeke kwenza izwi bese uhlupheka nezwi awukwazi buza ngathi esingasebenza eshumayelayo singofakazi baleyo nto siyayibona sakungeniswa kweshumi siyaqhokela endlini kaJehova manje nina phela mina nokweshumi nina abafundisi manje nithathela ukuhamba nophila impilo eziflesh olala nentombi outside ojola ngapho drive imoto ama luxury cars cha mina ngokweshumi phela ngizayithenga imoto edurayo nje futhi ngifuna i-double cab ngifuna into engizothi nje mangithi nje eMpumalanga ithi nje free isithele ngibuye ngithi ngeNatal ithi nje free isithele iyona into engiyibizelwe leyo ukuthi ngithenga izinto zomsebenzi yini umsebenzi wokweshumi umsebenzi wokweshumi ukondla abafelokazi nezintandane nompriest nomhambi manje lokweshumi inkinga phela these days yokweshumi kudila nani kuphela mana thina la eSouth Africa mina ngizondla intandane uyazondla uhulumeni so kumele kudile wena kuphela 2 izalukwazi la sihola impesheni la eSouth Africa not zonke and nazintandane phela khululekile ngikhona
ebandleni nje mayehlanganyela nami ebandleni umsebenzi wami kokubona kuqala ukuthi kunomonakalo othize umsebenzi wompriest yingakho uyayilungisa ke manje bese umpriest enza inkonzo zakhe le hayi lebukishe ekuqaleni ukuthi ngeke uzondla intandane ngoba uhulumeni yazona ukusho phela ukusho makiyekwe ke phela ngoba ngithi intandane masibala umfelokazi nompriest nentandane nomhambo intandane uyazondla uhulumeni ngisho ukuthi labo bantu baphuma esibalweni ngoba banala bethola khona umpriest usala makungekho la ethola khona uyawuthola 350 uthola nangaze ngihola 350 mina uyayithandela hayi ke usho ukuthi ngiyayithandela mina ngaze ukuthi ngihola 350 angaze nje ngihola futhi uyayithandela kodwa njengoba nje ngisemsebenzini kaNkulunkulu full time ngiphila endlini kaNkulunkulu mina ngikubiza kweshumi ngidla endlini kaNkulunkulu angibizi ishumi cha ngibiza ngokubisa hayi uhlangana apha nabo ngoba kusiko kwami kaNkulunkulu mina ngidla endlini kaNkulunkulu njengompriest angibizi ishumi mina ngidla okusendlini kaNkulunkulu makuletha isikorokoro kuthiwa ngiyagibele sasendlini kaNkulunkulu mawumzalwane ethi nayi imoto ohamba oshumela ngigibela phezukwayo ngiyoshumayela okusendlini kaNkulunkulu angilandi izinto ngaphandle mina komuntu nje ngimemeza ngemali uphila uNkulunkulu inkonzo ye-deliverance yini deliverance cha ngichazela ukuthi uma ukhuluma deliverance phela ukhuluma la ngazi mina nifunde kakhulu lezinto zelibezi ngidide lezi zenu deliverance ezulu gift deliverance ezulu hayibo kanti nisho lokho kwenza uJesu angikwenzi mina kwenza uJesu leyo nto ukukhulula abantu uJesu ukhulula abantu angikwenzi mina no ngibakhulula abantu bakhulula uJesu umuntu uJesu phela sewenza ngomuntu nithi uJesu okhulula abantu bayakhululeka nje mabeyinikela kuJesu bayakhuleka nami ngakhuleka mhla nginikela kuJesu kuze kube namhlanje fundisi kunomuntu owamukela uJesu 2 years 5 years ago kodwa kukhona izinto asabambeke kuzo sodlala ngami maybe udemon possessed nawangitshela mamadlala ngifika nje evangelini wathi kwaphela 3 months 6 months usasangena into zakho zingahlangani lungisa indaba yakho awukwazi ukufika kuJesu nihlupheke niqhubeke nenhlupheko leli vangeli lihamba namandla leli mina ngakulandela abantu engithoza ba interviewer la abafika kuJesu befaka amabhluka nezimbobo namhlanje oprofessor namhlanje abahloli la kuleli vangeli khuluma ngabantu mina abondlwe uNkulunkulu abaphuma kandlwane kungcono sekhona izindlu zeRDP khuluma ngabantu mina abakhulela endlini zodaka yabo uthi uphika umsebenzi kaMoya Ngcwele i-deliverance ithi wow kungcono ngoba unayo nempendulo okabani kaMoya Ngcwele ngenaphi ke pho mina angisebenzisa wena deliverance mina deliverance yenziwa uMoya Ongcwele lo uqeda kumbala bengithi uphika ukuthi ayikho angisho deliverance ukuthi ayenziwe uNkulunkulu angiyenzi mina khuluma ngami bengithi uphika ukuthi ayikho uthe wena kimi ngiyayenza deliverance angiyenze deliverance fundisi mangathi mina uyashumayela ngiyashumayela khuluma kahle but angiyenze deliverance angiyenzi no phela ngithi angeke azenzele yena uzokwenza through wena ile kuzula kwenu nintanta kakhulu nezwe lengcwala izwe lonke leli nihlangana nayo yonke imsangano yabantu bekhuluma imsangano la bathi benza i-deliverance usuku le-deliverance ayikho into ekuthiwa i-deliverance usuku layo hamba ufunda ukuthi noma 28 uma nililalela nokulilalela izwi lami nilenza nodlo okuhle kwezwe athi uyothuma isibusiso sisilandele uma nenzizwi yizwi ukukhululeka kwabantu kusiya umuntu okhulula abantu shooting wrong mangithi nathi post healing and deliverance wrong ubani ozobenza leyo nto uNkulunkulu wena usuhamba uposta lezo zinto ukuthi ngomhla kabani kuzokwenzeka leyo nto healing and deliverance numbers ngomhla kabani Dlamini hambani ngengcwalizwe nihlangana nazo zonke igebengu nibuye nalento mfundisi ayikho ezwini uzokhululwa abantu uNkulunkulu bakhulula noma nina ayikho idate ebhalwayo ukuthi namhlanje kukhululwa abantu ayikho idate ekuthiwa namhlanje kukhululwa abantu uMoya Ongcwele ngakhuluma namanje ukuthi akwenzeke ukuthi so ikho date yesoul winning ayikho idate yesoul winning inkosi ikhuluma kwenu uhambe uyowina imphefumulo ngizokunensuku ezithile ngizobe ngikuphala ngalezo insuku ngalelo viki soul winning revival ayike Dlamini nawe uma ujoine lento kaAntichrist ke ngeke ngisho lutho ngoba nawe kusho ukuthi kungeneke nawe uhamba ukhuluma ngoma deliverance emsangano so ungaqhubeka ke nayo ngeke ngiphikise kodwa ngikwazi mina ukuvuma into engekho ezweni inkinga yami leyo angikwazi ukuvuma into engekho mina nawe siyavumelana
siyavumelana ngokuthi abantu bayakhulula ukukhulula ideliverance bakhululwa uJesu mhla 22 23 24 Yabona. asihlanganeni laphana ekhona banibani eJohannesburg healing and deliverance sobikhona mina yiko ke ngingabebikho kulezo zinto yiko ngingabebikho ngoba healing and deliverance ngazi ukuthi yenzwa uJesu it's one and the same thing njoba nawe wenza imvuselelo ideliverance 7 days ideliverance leyo of soul winning revival mina revival lezo zinto lezo njengoba kuthiwa nje imvuselelo nje ideliverance leyo abanikela nje kuJesu bayakhululwa njengami yikho nina ningasizakale ngoba nivimba ubufakazi anazi ukuthi lezi zinto umuntu ukhululwa kanjani kuzona lezi ingane ezikhula zingalazi iqiniso ngoba zazi ukuthi umuntu ukhululwa kanjani umuntu nje mayekafika kuJesu kahle hayi Dlamini ngiyakutshela mina ekhululeka uyakhululeka impela siqedile finish Yeah. ikhenya mfundisi akwenzeka umuntu esesindisiwe esemamukela uJesu abe nezinto ezimhluphayo zikhona yimpi kabantu udingani lo udinga yena abe nobudlelwano obright nenkosi uzame right lezi impela hayi ngeke usho ukuthi mfundisi izimpi zakhe lezo ufuna abhekana nazo akudine deliverance la kunabazalwane thina beke bafakaza akutshela ukuthi yena emotweni yakhe kwathunyelelwa ngeenyosi asekholwa ethunyelelwe ngeenyosi emotweni sekudingeka indaba yakhe yokukholwa manje la akudingeka deliverance la mfundisi kunomuntu la ozokutshela kahle ukuthi yabo mina ngingwakwa Gumede la kwaGumede akekho umuntu wakwashada Yeah. njengamanje mina ngiyingane yes8 Yeah. ngiyingane yes9 akekho umuntu wakwashada akekho umuntu waqeda isikole la ekhaya okanye futhi umunye akutshele Yes. hey la ekhaya njalo uma kwashaya isikhathi esithile sonyaka kukhona umuntu oshonayo Yeah. omunye akutshele hey njalo la ekhaya akekho umuntu owakwathi wathi mayiqala umsebenzi nje avela shona njalo ngesikhathi zonke lezi zinto lezo ayidingeka deliverance lapho oh yayidingeka deliverance dinga uJesu bakholwa hayi abakholwa zwana ngami abakaze bakholwe hayi mfundisi ideliverance uJesu impela ideliverance uqedile ngiyavuma impela uyabona nje empilweni yami mina ngakafika kuJesu bengazi ukuthi ngoJune nangoDisemba ngizoboshwa noma ngaba ngenze lutho ufune kube khona istory esizokhandeka emotweni mangikutshela ngigingqe kaningi nemoto selokhu ngamukela uJesu ayikho imoto engiginqile nesazongiginqa selokhu ngamukela uJesu ayikho mfundisi shuthi ngamanye amagama mase ngamukela uJesu ayikho into ebhlungu engangehlela niyabona impela lento kanti iChrist isebenza omkhulu umsebenzi ongcolile anikwazi nanokubona izimpi okumele uzilwe nonikhuluma ngama deliverance ayidinga deliverance idinga lezi zimpi uzilwe zakho zasekukholweni ayidinga deliverance lento izimpi zakho uyabona into ezimangaliso into yabantu abangakholwa mase kufika la ebandleni umuntu uyafundiswa ukuthi kumiwa kanjani ke mawubhekana nempi akuyona ideliverance into yala ekukholweni umuntu esefikile ekukholweni into yokusonta lento lelo deliverance ayikho leyo nto ufuna ukufunda nidlala abantu nje umuntu elekethi nje wenza inkonzo ze deliverance kanti unamanga usho business leli lakhe lokubeka indishi la khona ezolala edlile kunemoto asayiboni la ifunayo usemaqhingeni okuyoyithenga bese lekethi deliverance abanye bavalele kweyimali uma una 23 kufuneka 2300 uma una 25 2500 uzokhululeka ayikho leyo nto ayikho ngoba ingekho ngiyabatshela abantwana bakaNkuluNkulu ayikho udlala umuntu olambile usaba ukukhuluma iqiniso ukuthi ulambile kuhle umuntu akhuluma iqiniso nje mayelambile ukuthi mina ngilambile ngiyifunela imali uyazi khona omunye uDote enguthandayo la kulento ye-social media owayekhuluma nje unondindwa umprofeti ukulabona okulaba prophet lonondindwa loyo wathi nje mina nginenkinga yenyama kodwa isifebe esiright lesi isifebe nje esiright lesi wathi nje mina nje weak point yami ukuthi nje ngunondindwa hawu wathi nje nginenkinga ukuthanda abantu besifazwe ngathi hawu yazi ubest kaNondindwa lo ngiyamthanda unondindwa nje straight oyibiza ngomprofeti futhi angimesabi noma ngathi uyayibona lento la ekhona unondindwa wazisho yena ku TV wathi yena unondindwa nje straight wathi unenkinga yepoint yakhe ukuthi uthanda abantu besifazane wathi leyo nto kuyayazi noNkulunkulu awumuntu esilisa ugcwele kulabantu abagcwele bayamazi kulaba kuthiwa abaprofeti wayezisho ngathi hawu ubest kaNondindwa lo esiqogweni ezisho yena lama ufika kuJesu uhlulwa isimilo siyakhandwa
Second, lama uhlula isikolo la ekhaya mawufika siyafundisa simfaka uJesu ubuyele esikoleni be right made ukipitile sekulanda emkipitweni ubeka ingane ekhaya ubuyele esikoleni la kuleli ivangeli made umakoti usumoshile siyakulungisa sikubuyisele endodeni yakho uyeka amadoda abantu uma wawuthatha indoda yomuntu sikhiphe endodeni yomuntu buyele ekhaya mawathatha umfazi womuntu impela noma ngabe kubhlungu kanjani phuma endodeni phuma kumfazi womuntu buyele ekhaya buyela kumngakho sikubuyisela naloyo nezingane siyolungisa nomngakho i-deliverance leyo i-deliverance leyo la madungondle sikubuyisele ekondleni kade ungasondli wena umelene nayo leyo ukuthi ozani mhlakabani ngizobe healing and deliverance i-deliverance enziwa uJesu nje umuntu umefaka uJesu sithi sikhonza nje uNkulunkulu ebedeliver umuntu umuntu ngalezo insuku mina siyavumelana ayinalo usuku oluspecial ngeSunday nje ngishumayela ngikhonza abantwana baNkulunkulu kwenzeka i-deliverance Fundisi mina la siyavumelana Yeah. njoba nawe ngaba Ayinazi insuku njoba special. post nawo usho ukuthi ngephasika mhlakabani Yebo. ngephasika Akuyona i-deliverance umhlangano analo umhlangano lalela kuzobe kwenzeka i-deliverance fanele izenzakele emhlanganweni yebo asimemezeli Ingakho sithi deliverance ngiyaphinda sikumemezeli sithi deliverance emhlanganweni wabangcwele kufanele zizenzakalele imangaliso ngoba zisezwini ngithe kuwinto engafakazelwa yizwi ngimelene nayo lokwenzeka kwe deliverance sesihlangene ngiyakuthanda ngoba kusezwini kodwa sikumemezeli sithi deliverance yebo uma wena usumemezela uthi usuku le deliverance uqale nini ukudeliver abantu wena mina Thabani ngicela ukukusiza mfowethu mema abapostoli nabaprofeti laba benza i-deliverance besubiza mina ngibe khona la ngizokutshela phezulu kwalabantu basangene lona nalo basangene laba bayasangana abekho right lamakhanda abo hayibo ayikho nje lento ekuthiwa i-deliverance i-deliverance yenziwa uJesu mawufika kuyena yikho umuntu usemtshela ukuthi zihlanze healing and uyakholwa ukuthi uNkulunkulu yamupha isiphiwo se-healing kanjalo nje so asina date uyazi ukuthi i-healing ne-deliverance iyahambelana uNkulunkulu mayemupha umuntu isiphiwo se-healing manje angazi ngithanda nevesi ekhuluma nge-deliverance wedlamini i-healing ngeke ngahlangana nayo ezwini ngangikholiswa nje into ezingekho ezwini mina angifundi ukukholwa into engekho ufuna ukwenza lento eshoyela abantu bethi umuntu uphuma la kuvaliwe kanjani phela umuntu mayephuma la ethi uyisatanist mina wabiza ama-satanist abekhona nami bekhona ngizopaka imoto yami laphandle bese ngithi akayidudula akaphume nje la kuvalele umfice emotweni kuvaliwe lemnyango ngithi akaphume kuvaliwe simthole sengale emotweni uzobona ukuthi amangahlaza lawo uzobona ngalelo langa ukuthi amangahlaza uma wafuna ama-satanist noma wathola nje amabili bese ungibiza uthi awabela mina ngizohlala la ngimtshela ukuthi ungalivuli ikhetheni silele ungawuvula umnyango angofice kodwa ngale emotweni yami phandle uzobona ukuthi amangangakanani la kusilingi njengoba behlala bethi bangena kuvaliwe mina ngomtshela sihlela ngithi phuma la phezulu mina ngizophuma eminyango sidibane eminyango la uzobona khona ukuthi amangahlaza akho umuntu ophuma la kuvaliwe so khona lobufakazi bama-satanist besho uba mina ngisumngani kaSathane ngihambe ngikholwa yonke emsangano mina ngihambe nje ngikholwa yonke emsangano anso sebethola i-deliverance phela i-deliverance ephuma phi kade bengenza ukuthi nginqe imoto ngiphuze igazi labantu inganekwane zabantu inganekwane lezo wakwezwa wena kuthiwa uSathane kade eginqa imoto wakwezwa uSathane kuthiwa kade eginqa imoto phuze antusebenzisa abantu nje phuze igazi labantu zonke lezi zinto anezilaleli inganekwane weNkulunkulu azenidukisa umuntu edlala ngani ethe ihlalele la etuleni athi adendiza yena phezulu uma usumtshela uthi nje phuma kundiza la endlini kuvaliwe kanje akasaphuma mina ngithi lento uma ufuna ukuyiprove thola ababili nje abandizayo balethe la bese uthi akaphumela phezulu mina ngizophuma eminyango umlandele sificane ngaphandle mina ubuzele uBushiri phela uBushiri okwandisa ngibizele loyo singajabula ke futhi akuyena ngimesabi ungambiza ke naye azondiza ke la sibona ukuthi undiza kanjani mlethe la akazondiza ke naye sibone kodwa nje mina mawukhuluma ngama-satanist kwami kuseRandfontein indawo esimple kabe ngihlala eDenklom kwa number 56 kusimple mawuya kwami funa ufike nje usundiza ngubona ungena nje kitchen uthi gulu ukuthi uye ekamereni la ngibona ukuthi uyandiza ngempela ngikuthola usungaphakathi mase sizophuma singena emotweni sami ngithola usuphakathi emotweni ngakuvulelanga umnyango thole ngaphakathi ngithi ungena kuvaliwe ngikuthola usungaphakathi ukuthi ngenhlanhla nje umuntu ohanjelwa amadimoni emzini wakho enigma enginokumuzwa la ememeza ethi amadimoni enqamule ine yakhe mina wangena amadimoni kwami
uthi hamba phezulu amvakashela wathi adle ngazo anyanisi adle iKFC yakhe anqamula ama-iPhone lokho kwendlebe kwakhe ngabonga ukuthi uyasangana ungahanjelwa amadimoni kwakho uxoxa noNkulunkulu ungahanjelwa amadimoni mina wangena amadimoni lapha kwami qobo ayazi ukuthi ngumprofeti wasezulwini mina akwazi kahle lokho ukuthi ngumprofeti wasezulwini awangeni gift awucheck ukuthi ayekho umuntu outside ozongena la ukuze sizoqedelela lento yethu le nomfundisi akekho amadimoni angena kwami awangeni nangephutha amadimoni emzini wami alikho nje idimoni elingathinta ama-earphone ami ngisho impahla zami ngaqala ngaphi nje impahla zami njengoba ngiqoqa ngoba phela zigcwele ugcobo likaNkulunkulu impahla engiqoqa le impahla engiqoqa inkondinda lezi le impahla engiqoqa inkoshumayela ziyavutha le impahla engiyifakayo ngiyashumayela ngazo yashumayela ngalezi impahla so alikho idimoni engangena kwami lapha endlini ngiyathandaza ngeke ngene umuntu odindiza azongena kwami mina ngiyaxoxela thabani yonke imoto engiyohamba ngayo emhlabeni ayikho eyoginqika ngiyidlulisa ngesikhathi sokuyidlulisela komunye noma sayikhathele ngiyiyeke masikhathele ngeke ngihijack emgwaqweni ngoba ingelosi wangitshela uMama Madlalo wathi ingelosi uma ngiphuma ihlaba ngejubana igibele emotweni ihlaba nje ngejubane mina ngithi ngiza ngemoto isho ngejubane ingelosi phambili makunengozi iyona efika aqale engozini basikhona ngaphandle okay angeke esontweni mina mfundisi hleze kuyintokozo kuba nawe mfundisi sicela nje ushiyele ama contacts wakho kulabo abathanda ukuxhumana nawe ngiyacela manje abangiyeke abantu ngokufonela imisebenzi abahamba abazali bo create ama business akulona icala bomzalwane osomabhizinisi akulona icala bomzalwane otshala amazambane otshala iklabishi abangiyeke indaba okuthandazelela imisebenzi akekho umuntu ozocreate imisebenzi eSouth Africa ngamanye amazwi mabefuna imisebenzi usho ukuthi akubizwa amabhuna abuya azovula imisebenzi bona bavula imisebenzi umuntu ongifonela ogulayo nothi nguthola ngibiziwe ku-interview inkinga yami angase kubambephi kodwa umuntu nje othi ukhulekela umsebenzi angisayisebenzi leyo nto leyo abantu abawuvula amabhizinisi abatshale bafuye inkukhu baqala amafemu amancane bathunga benze yonke into yibona kumele bacreate imisebenzi asingeke sithandazele into engadinga umsebenzi awudinga ukuthandazela udinga ukuqanjwa ube khona number yakho mfundisi 076 yes 896 yes 3615 Thank you so much. Bafowethu siyabonga kakhulu lapha emakhaya. If you want to partner with us, check lapha ku comment section kanjalo ku description and don't forget ngithe ngomhla ka 24 May sizobe silapha na eThekwini 24 May talk show sihloko nje basike sathi usisho eqaleni ukuthi umjolo ngabe uyisono na there are many subtopics azobe under lesi sihloko lesokuninga sobe sikhuluma ngakho lapha sibheka izinto zoma relationships sibheka izinto zomshado njalo njalo sobe sinabantu lapha so please bafowethu if uzoza if you want to be a part of that talk show 0788417844 ukungena nje kuzoba just u50 ukuthi sizokwazi ukuthi sithenga into yokuphuza kanjalo secure nendawo mhla ka 24 May eThekwini 139 Victoria Embankment neposter izophuma khona maduzane abanye ukuthi akwayiboni check na ku social media ko Facebook isiphume lapho uzoyibona khona lapho ke uNkulunkulu anibusiseke uNkulunkulu angigcine njalo size sibonane kwi episode yethu elandelayo God bless you. Do you need a spiritual home or a place you can fellowship every Sunday? A place that is accommodative to your family and children? Look no further. Join us this Sunday with Apostle Nanda at Prayer Center Midrand. The time is 8 a.m. to 10 a.m. The address is 519 New Pen Crescent, Halfway House, Palms Office Park, Midrand. For more information, contact 076 1045 863 or 084 711 0060. Or visit us on Facebook, Instagram, and X at Pastor Nanda Ministries. Come and experience God's power in His Word as Christ is revealed.